Nya pabungan taman orang. Mamati akay pagsatao at ang tao ang manggaganso. Mangperperdi pada at tao at sarsarita ay di pudpudno. Mamati akay pagsatao dagito'y ang manggaganso. Manggunggundaway kinasya sino ugalidan tayag sa usapo. Mamati akay pagsasao at tao ang manggaganso. Mangperperdi pada at tao agsarasarita ay di pudpudno. Mamati akay pagsasao dagito'y ang manggaganso. Manggunggundaway kinasya sino ugalidan tayag sa usao. Tao amang kaganso nasingpet no nakasango. Ngano nakalikot kan agistoryan kay di umno. Tao amang kaganso naswitik akasasao at talen na kay aramid mo. Isuntay na kangap-ngato. Inak na am mo may sa tao ang manggaganso. Isunakat ay abogado saan gayang tausado. At inak na am mo may sa tao ang manggaganso. Nalaing kandal-dalero manangin ka lang patana at tao. Tao amang gaganso nasingpet nung nakasango. Ngano nakalikot kan agistoryan kay di umno. Tao amang gaganso naswitik akasasao at talen na kay aramid mo. Isuntuntay na kangap-ngato. Tao amang kaganso nasingpet nung nakasango. Ngano nakalikot kan agistoryan kay di umno. Tao amang kaganso naswitik akasasao at talen na kay aramid mo. Isuntay na kangap-ngato. At talen na kay aramid mo. Isuntay na kangap-ngato.
Intayon kakadwa, intayon ta intay makidaya, naimas ti sagana, samwentayon asang pada. Iti balay da inatorya, makitam sa basabali alanga, adda nakamisuot, agur oray iti malamot, dagitay metdat duma, agtugtugaw sirok ti mangga, kinamet titirtirada da, inna po'y amin isimuda, kay metlakay nga inak nakita, bandehado menti labay na, imbag kumaado jay inapoy na, at ano met jay karne na, ada agtungtong lang ti busog na, ada naglanit ti sobsob na, pansi-pansit ang iungiuda, agrungi-rungiin sa agkatakatawa. Boda jay balay da inatorya, day bakit at chismosa, agpadayakan ti masapa, intayon kakadwa, intayon ta intay makidaya, naimas ti sagana, sangwentayon asang bata. Iti balay da inatorya, makitam sa basabali alanga, adda nakamisuot, agur oray iti malamot, dagitay metdat duma, agtugtugaw sirok ti mangga, kinamet titirtirada da, inna po'y amin isikoda, kay metlakay nga inak nakita, bandehado menti labay na, imbag kumaado jay inapoy na, at ado met jay karne na, ada agtungtong lap ti busog na, ada naglanit ti sobsob na, pansi-pansit ang iungiuda, agrungi-rungiin sa agkatakatawa, kasta ti makiboda, agkikinanos tayo kakadwa. Saktay inka sumbatan, ayat kut kapupudwan, ingganat panumpalan, day tagdaan daanan, iba ay tuntukin ka, ayat alay daduma, langit kut kaarig na, rasak nagbay dumamamati ka, siput hindi nakita ka, kinayawang day tirik na, wow, nagpintas ka, pinagputok mo to'y busog si kantay
iliba o ading ko kinayawang daytoy puso awan ading pagkulaan no siya kay inka sumbatan ayat kut kapupudwan ingganat panungpalan day tatandaanan ipaay puntuken ka ayat alay ka daduma langit kut kaarig na raksak nagpay tumamamati ka day tarupang nagpintas ka makaay-ayo amin along ay mo jak iliba o ading ko kinayawang daytoy puso awan ading pagkunaan no siyak tay inka sumbatan ayat kut kapupudwan ingganat panungpalan day tatandaanan ipaay kuntuken ka ayat alay daduma langit kut kaarig na raksak nagpay tumamamati ka langit kut kaarig na raksak nagpay dumamamati ka Alawen, sumangbaybanin natin po dating programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Manipot pa lang kada kami apo nga kakadway tayo diti show me ni siya ka po ni Marvin Agne. Saka po ni Ray Lagmay. Yan, kabayatan na po tintay panagururay kini tisangpet ni DJ Klang. Diyak mo na sinikadwana. Adan sa kano kadwana. Adan sa kano. Diyak mo na sinikadwana din ni DJ Klang. Baka may guess. Siguro, nahanga pa panawaan. Kata, sa di naman po tayo, mabuti na iti programa mita. Kata, kumam kabilao kami apo iti na imbag nga bigat, na imbag nga aldaw, na imbag nga malam na rabiyo amin, nga wan labas na. Sa di naman ti ayon nga lubong, ay paset ti lubong ita. Kat kasamit apo, dagiti awan uma na, awan sarday na nga sponsors me. Ayan, naimbag nga panagsaad na kanyayo. Amin dita apo. Kangronan ni Tita Remy. Mauricio. Dita na Switzerland. Tatay nagtungtong kami ngamin tatay. Nagtutungtong tatay napanteo nangal daw. Kat ko na katungtong mambalom ni Manong Muray. Ambaya ante. Kaslayo yung i-reveal mo yung boses na ka. Nakatungtong nakanagmet ka boses mo nung Ray. So nga, bago tayo iti pa nagpatpatuloy nga iti programa tayo nga Rayaw ni Ilocano. Ibasa man pa dagitay sponsors tayo kaya dagitay mayat tupay nga mga sponsor. Yan, isuda Emmanuel Bacani. Yan, dakin kukuha po ti BJS Sounds and Lights nga masasara ka na po din ay San Mateo tumuwi ni Isabela nga kukuha kin matunan ni Mr. Emmanuel Bacani. Ayan, kini Manilin Rosario Tumbaga. Yan. Kini DJ Klang. Nga on the way na. Well, so na po on the way nga guest me. Nga guest. So nata-admin me. Palataw Light and Sound. Yan, iti masara ka na po Jay San Muñoz West Ross Isabela. Vivian Abalos from Switzerland.
Remy Mauricio, From Switzerland. Joe Ramos, From Switzerland again. Dina Duminsil, From Switzerland. Delma de la Cruz. Yan. Dahil po DJ Barbaro nga gisponsor iti programa tayo. Ayan. Di na kano amuno ko manuti pawit na makajismil. Hello Ma'am Delma. Tatapay lang madam, magyamyaman kami ti ingkanto ipaay kada kami. Way, Ala. nga tulong. Way. Nga donasyon. Tanong di kasi tatno tikas jay. Agtultuloy dati na programa tayo nga napauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Kastamot kada. Mr. and Mrs. Marvin May Antoribio. From Ayan. California, USA. Ayan. Kini Susan Agne. From Hong Kong, with Ayan. love. Mr. Stewart Bautista. Yan, from Saudi Arabia. Ching Ganitnit. From London. Mrs. Smith. From Singapore. Ayan. Kan kasama na po kablaawan mi. Iti grupo ni Madam Bibian. Ayan. Saranay Worldwide Bilag. Bilag Tilima. Yan. Kan kastamot iti Shockwave Sounds and Lights nga masara ka na po jay lalawanan tumawin ni Isabel nga kukuha po kini matmatunan ni Manong Romy Castillo. Ayan. Manong Romy, na yung panagbuybuyan dito nadakan. Aha, okay Kan na. kasama tapo iti Raun Electronics and Merchandise. Yan. Nakukuha po kini matmatunan ni Mr. Christopher Raun. Yan. Dito na Kawayan City, Isabela. Kan Ayan. kasamit nga gyamyaman ta Manong Radiant ti nag-sponsor iti na sayaat nga pangal daw tayo. Naimas. Nagmat yung adobo nga utong. Ngayon luto dakin na tayo. Dinakdakan. Tinuno. Nagimas sika. Wan. Dandanihan ko at tanantat tayo ti mga anay. Wan. Awan da dya po nga entertain pa unig nga naimas nga makano daw. No awan da dya nga sponsor ta. So pagyamanan tayo man yun, po iti matang ni Pastor Jimmy Nobeda. Ayan. Hindi na San Isidro, Kawayan City, Isabela. Ayan. Okay, gibasa tang aron dagiti greetings Okay, ating tani. okay. Napunuan tayon. Yes. Ayan. Manipod kini pangit is ako ko na. Pangit si ako. S. Sige. Good noon mga DJ. God bless ko na. Kastamot Thank you. din ka, madam. Manipod mo kini Emmanuel Bacani. Dayta. Sir, pakikablaawan man imbag nga malam mo. Ay malam mo bakit nga agbuybuyalat ta. Teresa Bacani, miss you bakit ko na. Apo na yan. Nagmayat. Oh. Anya nga tayo marikrik nam noy kaskastada. Awan. Oh. Manipod mat kini Madam Bibiana Balos. Aja request ko ngay sir nga pututan ka manay. Apo. Bakit ko na. Amo mo diyan Manong Ray. Kabisadom diyan madipay. Madipay. Alam mo Bibian, pakawanan na kami ata. Di na pa yung kabisado ni Manong Ray diyan. I-practice Tuno bigat na, ang mukton. Apo naglaingan? Wen. Uy, natawan programa tan bigat. Loko. Nang parang loko mo. Okay, manipod mo't kini Jun Magday Martinez. Hello kuya, pakikablaawan man amin nga Martinez family ta. Burgos Isabela, it's me Jun Martinez watching from Riyadh, Saudi Arabia. Ayan. Wow. Gata dagiti apo nga ro di so amin na po nga taga Burgos Isabela. Dagiti Martinez family. Dagiti Martinez family. Na imbagngal daw yo amin na dita apo nga wan labas na. Ayan, manipod mo't kini Beatrice Gundran. Hello, Rayaw ni Ilocano. Hello, madam. Hello, Madam Karayaw. Yan. Dante Nagum. Hello, good afternoon, sir. Marvins and Sir Ray. Ganana. Yes, good Kablaawak afternoon. man amin nga agbuy-buyaken. Dumdum nga giti music nga inka. Kan-kantaan, pa-request man, sir, taya. Request ko nga, di mo pa'y inpatayab. Ano da Nga, yan? oh, Jesus, agya manak. Opo. Nako, sa payawang kanya, di ko na. Lyrics. Palaranan tan. Agore ka. May met sa kanta im data to no next program tayo i-practice tanto ka na sayaat. Jai. O Jesus agyaman na. Ay, why, dapat kan, alag to pa di lyrics ko, di balayan. Yan. Agitay Christian song ko dyan. One man. Yung mura no kasi kumanta kan tuwan ti may sa nga religious song ka de, Christian song. Sige, no problem. Ni. Agi jay kahit. Manipod kini Annabel Agbayani. Gandang hapon sa inyo mga idol ko na na. Magandang hapon din, ma'am. Gina, Ibonya Yip. Yan, Apo. dagiti apo ti may nga membro ken Iti, ti ana Jimmy wadan. Membro iti Saranay Worldwide Bilag Tilima. Yon.
Hello, ating Annabel, agbuya ka. Kung na, agbayani kaya. Jerwin Acosta, Alikaykay. Yung, barbaro dagiti ah. Hello, ating Marvin and Sir Ray. Kung na, watching from Riyadh. Uy. Pakablaaw man, kada kita pamilyak dita San Antonio, anak ko. Evan and Cyril. Kung na, ken ni Mrs. ko, Agbuybuya. Lang ijay Abu Dhabi. Bilma Alikaykay, Damami. Kung na. Ken Tatang Willie Aquino. Thanks mga idol ko na. Ala, kadagiti ka na po. So, apin nga, kadagiti new viewers tayo po. Kita pagyamanan mi po ti. Ingkay man ingkay pa nagbuya. Ito dito nanumuuna yung programa na pauluan Ray Aw ni Ilocano. Ayan. Kasi sapay kumapot, hanyo liplipatan ni na po yung i-like, i-share iti FB page tayo. Page tayo kunak kumang. Ray Aw ni Ilocano. Then, hanyo mo tinapon liplipatan ti mo pa niyan ti YouTube. No kay YouTube and i-search mo tinapon ti Marvin Agne or Ray Aw ni Ilocano. Then, hanyo mo tinaliplipatan na po ti ag-subscribe. Ayan. Marjorie Biernes Manipon. Pa-request man mga idol, damo nga ayat. Sagot ko para gan, lakay ko salamat. Apo, dinamo mo nila kayo mo. Aha, dati manan ni Madam Bibian Abalo. Hello, Ma'am Bibian. Pagikablao man sir, di jaya naayat nga kakasinsin ko jaya. Barangay Nagsimba Anan, Notan La Union. Abalos Javier family. Yan, nang nangruna kini antik nga Yoli Javier. Yan. Hello, Auntie Yoli Javier. Ayan. Coming from Ma'am Bibian Avalos. Ayan. Manipod mo kini Jerome Visitasyon. Hello, Sir Marvin at Sir Ray. Ingat po kayo lagi. Apo. Ganun din sa'yo. Kastamit kin ka. Jerome Ski. Visitasyon. Singpot ka man tatawan. Request mo eh. Oy. Alawin na. Kaspang bunga dapo nga bilang. Nga may sagot ka na kayo na ading Agne. Ay, ading Marvin. Oh, Jay. Okay. Dato na po tayo. Oy, hello, Madam Joyce Kakayan. Uy, dito ni Ate Joyce. Hello, Ate Joyce. Kumusta? Watching from Singapore, General Hospital. Shout out ko na para dito sa mga kasama kong nanonood. Jane Jom. Wala na. Jane Jam ka, no? Donna. Eps. Kendok Marlon. Nga kadwak agbuybuya. Agur-uray ti alas 3 ti malam. Ay, kung ano alas 3 si Parbangon. Alas 3 ti Parbangon. Hello, sir. Hello, sir, mga ma'am. Kumusta kay amin Ayan, dita? Kumusta kay amin, sir? Kitsapay kumata, di kayo tumamu mga agbuya itinti na putarbi nga simple nga programa. Ayan. Nga programa na pauluan. Ray Aw ni Ilocano. Kitsapay kumapot. Ma'am, yan, sir, ta. Di po liplipatan nga i-like and share mo tanda di programa tayo nga Ray Aw ni Ilocano. Kaya nagyaman kami kinimanan Joyce tay ti pa nang invite na kadakwada. Na. Siguro pampanonotin latan ni Ma'am Joy sa Japan nanto pinaki-jowit kanyak ya. Manipod kini Ma'am Teresa Raquel. Hello mga gwapong idol. Hampay ka unay tatan ma'am. Kaimbag nga malumyo di tapinas. Iso na lang nga ma'am, iso na lang. Anak iramraman. Pa-request man ading Marvin Taya kanta nga perfect. I found the door. I found the door. Ala sumangpot. Watching from Hong Kong kuna nating mga idol. Alam madam, urayam ta sumangpot to ni Klang Klang. Ni admin Klang ta isundot ti kumanta ijay nga perfect with Ichiran ko lang tayo. By Ichiran. Ed Sheeran. Kanang route? Ed Sheeran ko. Yan. Ed Sheeran. Okay, yung mga bilang. Kas request na tayo nga tapo. Yan. Ed Sheeran. Nakantay na pinalkang. Kantaan. Di pinalkang? Kantaan. Diwan. Lang rod, kantay ka dati kanta po nga pinalkang nga kinumpos ko. Hello! Kunana ni Joey Martinez de la Cruz. Hello po. Hi Sir po. Joey. Thank you, Jilogo. Pura nagpintas. Dati nga rin na po, isa nga ipaay ka na tayo ni Manong Ray. So,
sunatang request da pala tatay. Ayan. Dagitag request iti pinalkang. Ayan. Nga iso aputin ang kanta. Ayan. Iso aputin ang compose. Ayan. Isumot aputin. Anya, kanta akon hampay. Man. Tumalnakan. Ibagbagak pa lang aming kit dinakdingdinggen. Sige nga ron. Iso aputin ang pasikat. Ada gaputi ka ng sikat na napo, ada Giant Platinum Karaoke. Ayan. Iso nga pag Platinum Karaoke. Ayan. Ta nagpintas din naman yung Giant Arreglo na di. Aman. Di ba? Napipintas pa yung originalin. Bunan! Alang araw doon kumantakan na di na kibabain. Sige. Parang kada kaya amin na po. Ngawan labas na. Napayaga kong tilubungin, jak pa'y naramanan, jak pa'y naramanan, tay kung kunadaanananam, ilin day ditatang, ay anak ko in kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam pinalkang, ay nakitak tao, nakitak tao, nakitak tao, nekti balayo, intaman agi, intaman agi, intaman agi, yuliti kayo, ay anyan nga or, ay anyan nga or, ay anyan nga or, nosti unegyo, nagdakkel tatol, nagdakkel tatol, nagdakkel tatol, bekta lakasayo, nabayaga kong tilubungin, jak pa'y naramanan, jak pa'y naramanan, tay kung kunadaanananam, ilin day ditatang, ay anak ko in kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmama pinalkang, aprusak mantaso, aprusak mantaso, Kanya dyan yung aso. aprusak mantaso, puti pungan niyo, napo daw talok, napo daw talok, napo daw talok, lupot at kinupin mo, nagadungabol, 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 sa tapan diling mo, anak nakatio, anak nakatio, anak nakatio, pisyal ti baryo. Rayaw ni Ilocano. Napayaga kong tilubungin, jak pa'y naramanan, jak pa'y naramanan, tay kung kunadaanananam, ilin day ditatang, ay anak ko itakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam pinalkang, gayam tay nananam, tay tukmem pinalkang. Wow, wow. Alawan, dahil nga natapos di kanta ka na pauluan. Pinalkang Ato, kinumpos apo dati numutibiyang. Gustunan. Stunan. Gustunan. Stunan. Gustunan nga Rodel. Sige. Nga kinumpos ko nga man nakibiyang. Okay, manipod mo kina. At tibagak king ka. Adan dati patpadaanan tan. Ay, datay nakasapsapang umay. Well, natin nakasapsapang umay. Pero Why? pangunan na ka no tumay. Wine. Adan. 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 Apo lumabas pa ito kaslala robot. Wa- Kaslawat tao nga makita na. Wine. Gapuman lata kasla na pasikig nga bigao. Ala. Nyanagan na.
Dasawa ng pulis ata. Pumaltog na. Hanlang nga pulis na sa na data. Pumaltog na. Aman. Alawen, natantuyan na po tayo padaanan tayo nga kunayo. Nga nalaing nga kumanta, nalaing nga dani, nalaing pa nga tula. Nga mo kanta. Nalaing nga kanta. Wan. Awan sa balay no dini. Naladaw kan DJ Klang. Yan. So na po ni Ma'am DJ Klang. Wan. Ni Admin Klang. Kunak kahit. Okay. Agsao man, agsao. Agpadendeng ka ditag. Awanin. Okay. Alaman. Apo naglabaga amin nga subsub na sika. Aga pinipig. Oy. Nangan samot ni. Siguro nagmama. Anyat ang angot mo ita DJ Klang. Apo kababayan pa ko ti maki kaabay kanya mo. Hello. Ana, bagbagayot ta. Awan. Kunami madam. Sige man tatayo ni Ruar tatatik ha. Awan. Sige. Awan yung pagbagami. Agkurkurso na. Awan lang ni Manilin tatangim urayag may kayang-kaya ka. Ala. Okay. Ngam ko na ni Ma'am Teresa Raquel, anya ko na tangay. Di na kway lang med pakablaawin bagog sao. Away. Ay wala ya gaya, ay mo gayam. Ala. Alibatan ta dagayam ti gesta. Mabalen. May kan batbati. Ngayon, may balen. Kada ka ditan alangan mga Okay, kakabsat. Aha. Kakabsat. Aha. Okay, naibag oras tayo amin niya buok kon ni. Naibag oras tayo amin kakabsat. Naimbag Dispensarin na buok yon. kon ni. Dahil na-late me. Dahil po nakakoding po tayo ngayon. Hindi nakakoding yung aking sasakyan. Kaya napang kami lang nagliklikaw. Ayan. Nagadado nagliklikaw ang midida. Mm, Kakadado puso. Pambar. Pambarla ti tao nga ko data. Sige man, rumar kayo man tata. Mabalin. Basta Mabalin. di lang regasyon. Kita mo kanya doon nakarwarak. Okay, sige. Binabati ko po lahat ng mga nanonood ngayon sa ating live streaming. Yes. Ito pa ilang programang napauluan. Ay, aw, ni Ilocano. Abay ngayon kayo mangkigkig to. Ay, amay. Ay, makikig. Urahin nyo. Makapakigtot kayo laun-unay aya. Ayan. Baka sa bali may bagam. Haan, okay. Ayan, binabati po natin. Siyempre, dahil andito ako, babatiin ko yung ating mga masusugid, mababait na mga sponsors natin. Siyempre. Ayan, hello to Sir Emmanuel Bacani. Thank you. Ayan. Kay Manilin Tumbaga. At kay DJ Klang. Klang. Kaling tapalag daw, lights and sound. Klang. Abay, Ay. the echo na. Ay, agay ko. Vivian Abalos Simon of Switzerland. Yes, hello Ma'am Vivian. Tita Remy Mauricio of Switzerland. Hello Ma'am Jo Ramos, Dina Dumingsil. Ay, nanayunan man. Nanayunan. Nanayunan. Kay Mr. and Mrs. Marvin and Mayan Toribio from California, USA. Yes. Kay Ate Susan Agne, hello. From Hong Kong. From with Hong love. Kong with love. Stuart Bautista from Saudi. And syempre kay Ching Ganitnit from London. Mrs. Smith from Singapore and Delma de la Cruz from Switzerland. Ayan, maraming ay, Agur ka dapay. dapat. Kan kasamit ni Shockwave Sounds and Lights kung masara ka na pwede diti na ilalawanan tumawin ni Isabela. Nga Oh. po pa kin ni matunan ni Mr. Romy Castillo. Okay. Kan ayan. kasamit iti Raun Electronic and Apay nag-sweet. Merchandise. Apay nag-sweet. Ate nag-sweet. Kan kasama ko ng harap. Kayo mang... May kan, Kernel. Ayun na, nagtiutak pa eh. Ayan, ayan na, Giselle po nga may sad. Kata inabungam tamo kahit nagbasa active greeting. Sino nagbasa? Okay, agbasa ka garo din. Aba din. Nagapuki ni Teresa Raquel. Hello mga gwapong idol. Naikat jay kwa na jay Mike nagapod jay. Iba atatin to dum kanyak. Jerome. Awam mo't gamin jay kantang request ko. Shout out na lang family visitasyon mga Lodi. Coming from Jerome Visitasyon. Ano ba ka jay request na? Heaven knows. Sige man. Heaven knows. Maden Stone. Feligamas Gonzales. Pa-request nga po, idol. Perfect. Watching from Nueva Ecija. Yan, eksakto. Sakto. At ni DJ Klang. One. Apay shock. Agbasa na klang. Ang kagbasatan. Coming from Ate Benny Candido. Hello, bakit? Love you. Apo. Mwah. Chop, chop. Paiksena.
Watching from UAE with love. Yeah. Sabi niya. Ayan, binabati ko rin si Tito Dante na gumhay. Kay Ate Pangit si ako. Yeah, Ito pangit ka Pangit si talaga. ako, ang pangalan niya. Ana. Totoong name niya is Nelda S. Maliari. Oh, nagpindas gam tinagan mo, Ma'am Nelda. Yes. Kuna natin, Vivian. Yehey, naglaing ni Kuya Marvin ko na. Basahom nga na laeng. Basahom nga na laeng. Yehey, naglaing ni Sir Marvin ko na. Basa. Ikatik tamatam klang. Yehey, naglaing ni Sir Ray. Yan! Thank you, Ma'am Bibian. Apo. Kuna ni... Apo na At yan. coming from Mrs. Smith. Hi, DJ Klang, sabi niya. Hello po, Ma'am Mrs. Smith. Aha. Coming from Ate Vivian also. DJ, pakatayin nyo nga dagos ni Kuya Ray, tanala daw manin ko na. Apay syakmanan. Ni DJ Klang, di pa kantaan nyo. Ni Miss C, baga na. Kuna, no siya? Agora ka, ken pag may mga nipipay, kaya mapo dito i-sponsor mi tatay ti pangal daw. Sino? Apay, di tak pinakan. Nga, awan sa bali. Dagkanin na po, pastor. Ano po, Pastor? Ah. Apo, nag-imas Jimmy ka. Nobeda. Agasam tayo dala na nga kit adobo nga utong kan may sa kilo nga dinakdakan. Mano nga utong doa? Hindi. Nem. Maraming utong. Ay, sabali. Sitaw ko lang kami na. Sa bali. Apay, gawin utong tibagbagan. Sa bali ata, utong, tibag baga. Sa bali mo, sitaw. Wan. Uy, sa bali. Nuko namin utong lang. Ayan. Yung doble, ay delikado. Sa bali, ajayin. Okay, coming from Ate Bib, ay Tita Dina Dumingsil. Hello mga idol from Switzerland, sabi niya. Ayan. Ayan, hello po Tita Dina. Happy watching and gyaman kami. Oh, pinapaalala po lang namin kakabsan. Dagitihan pa nga nakapag-share. Dahito nga programa. Ayan, dawatin may karo din nga i-share tayo. I-like and follow the page. Yan. And syempre our YouTube channel. Yan. Rayao ni Ilocano or Ayan. Marvin Aldi. Ganda tayo hampay nakapagkanta, kumantan. Wan. Imbag nga malam DJ Klang from Emmanuel Bacani. Ang kanta ak? Kumanta ka, kumamata na para kagiti. Ajay man kwa krib. Para kadagiti kwa. Kadagiti Para kini Tita Dina Dumingsil ato nga sunata. kini Apay, Tita apay, Dorobos. apay, Basta, apay. ate ti kay kayat na nga kanta. Apay, tekas kasam ni titak nga Dina. Oy. Galing. Anyan tikat mga saritain kanya na. Paborito na ato eh. Ay, paborito na. Uy. Apay nga men. Basta, dinggim. Nabakitan niya balasang ka din ni Tita Dina. Madi. Okay, eh. Tili bagbagam klang. Si kanang ibaga, awan bagak. Balasang pa di ay. Balasang. Bing pa Apo. sweet 16. Yes. Nukit kita yun ni Tita Dina kasilalang kwa. Titawin na ka, adapay lang iti 14. 22. 22. Well, apo ko nagubingan. Yes. Ganon siya. Apay ni Manong Reyes na 3 years old, tiango na. Ni Kuya Ray? Haan? 80? 80? Wente, angot na dito. Abay ko tat... Anyaman ko na Manong Reyes. Sungbatam, sungbatam. Kita nagdaldal tatay no. Dakit tayo mo nagdaldal. Sungbatam. Nagpintas ti ka. Marwam ka, DJ Klang ha. Kaya mo taguyudik tadilam nga pagpigadan. Awan Apo. to pagkanta akon. Anak to makakanta. Sige, sige kagkanta. Hello to Mami Jane Ibonia. Yep. Ayan na, dagit hampay nakapag-share. Thank you Ate Annabelle for sharing the stream. Leia Rose Ballesteros, hi. Ating nga rito sunata, isagsagot ko kanya yo. Sunata ka nga panglukat, takasangsangpit ko pa yung Awan. Kreb, Anara. Krib. Krib. Eto nga ro, taga Okay. Kreb. Padaanan tayo pa po, dagiti dagdumang isagot ni DJ Klang kada tayo, tayo sumulit tatanala daw. Ayan. Bukodan natin microphone. Bukodan no? na po di microphone nata. Uray iyawat yung amin kanyak nga sunata. Awang problema, bastag sa uka. Ate mic tayo ako. Okay. Okay, ate yung sunata. Kanya ko po mga organista. Alright, dito pa yung programa ng Pauluan. Right out, di Ilocano. Nagkapsat tayo mic ko. Nakapoy ka no, Jemay ka. Hello. Gana, taaduti asawa. Todas. Na bakit anak ko ngam awan pa'y nasaraka ay napili ang ngamin hindi akapan wag
sa alakay anang ursunada kanya nala daw Bumagkulak na asawa ti pulis. ng sara rag-rag sa napay kendi idinta na asawa agpabasul pa'y ngaroon dak na imas met gaya mapausan na ko nga adabay bina nakaaramid na ko itikrip abulo gimatang na may kendi Apay, takrip na bulo? ka nga adadagom na Manggagamot. naisumet itan Manggagamot dato eh. diliw-liw ngam ani apay itan di mamaingan na bakit anak mata nga inararado na Gunggunam. di akmali kinagsapa awan ti lyrics ko Turay ko kung pampaye matukol tayo arado na alright right out Ilocano papausan na ko nga ataw baby na nakaaramid na ko itikrip amilina gimatang na paiketi itimot mo niya kakaadadagom na naisumet kita itiliw-liw ako ngem ani apay ikan di mamainan na bakit anak mete nagasawa di pa'y lang agluan nusungke sa paminsan di pa'y tumaraot kay tay manok na ngem ani apay di mamainan na bakit anak mete nga inararado na agluan dusuke sa paminsan oray uko papayen matukol tay arado na oray uko pampayen matukol tay arado na alright Ayan. Dahil kaapo tayo matukol ti aradonan. Wen, natang sunata. Agpaiso nga tada jay. Diyan mo kanya na tayo bagbaga na pa di aramid na. At kano dagom na. Ay, hanga siya ajay. Nakitak lang kanya ajay. Nagapgapuan ti dagong mo. Diyan mo kanya na. Garamid pa krib pa nga Bulo. bulo. Gas jay tinalaing. Ayan natatayen. Ayan tayon. Isa na to, Pababa ka pa yan. Yan. Ayan tayon. Atan. Ganyan. Coming from Pangit Siakor, Ate Nelda Esmeriari. Hello, DJ Klang. Kamusta? Ayan, okay naman po. As you can see, maganda pa rin. Ana, kumontra ka. Okay, atin. Kini Ate Vivian, ko na nagadunga katawa. Kasat mo katawa na? Tumalnakan. Agbasa ka lang kami. Kita, ada aktoy tata, nakatatahimik ka. Buyain kami tatay kit, nakatawagitan, nakatagtagari ka. Nakaringringgor kasi Wen. nadalaman niya tukat. Wen,
V25 Babalos. Hello, Insan. Ronilyn Bukat. Thank you for watching, Insan. Ayan, maraming salamat din, Ate V, sa laging pag-iimbita dito sa Rayao ng ating mga viewers. Hello, Insan Marie Chris Abalon Xavier. Jerome Visitasyon, nagraragsak kayo mitten dita barangay tayo. Love, 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 mga lodi ko. Coming from Jerome Visitasyon. Thank you so much. Elizabeth Pagaling Aningat. Hi, DJ Klang, mabalin ka din nga kang taim tay sulisog. Apo. Ay, aman, tatay pa data. Amuna ta. Amuna. Aman. Si aman, amuna. Ada- Amin niya kan tati Ilocano. Ay, kami Amuna. basta pang babae kaya Oy. nata. Uy. Ano Uray kaya pang, tay uray pang sulisog? lalaki na duma. Amuna. Leo Rose Ballesteros Winlatan. Hi Marvin at DJ Klang at Manong Ray na imbag nga malemyo. Kastamit kayong kakabsat, Leo Rose Ballesteros. Nakasali lahat ng didik lang ah. Anak ano? Pasalamat ka ko nang igajay. Ay. I-reply ko to na damdaman ng manggig ko lang ajay. Madlaw. Tulong. Gina A. Bonya Yip. Hello DJ Klang anak. Hello Mami Gina. Apay, no da kami kihanda kami anakin. Uy. Anak yung paimit garot ti customer nga itsura mo. Ay, ayusin tabas si tabok. Pa-request man ti perfect please coming from Lea Rose. Ay, sakto. Amuna ta. Ay, wine. Amo ni Kuya Ray ata. Bagbagan yung boses na ata. I Madi. found the love. Nangakas jay ajay. Ah, Madin. Coming from Sir Emmanuel DJ Klang mabalinwan kan time Jay. Kiss. Kiss me, kiss me. Ay, kiss me. DJ Klang, thanks. Coming from Sir Emmanuel. Alaman. Yeah. Ayan, dawati karo din nga iseryo kakapsat. Oh, yeah. At kakantahin natin mamaya yung Kiss me. kiss-kissan. Ay, kiss. Kiss, ano? Kiss ko. Ay, ikas niya. A kiss me in the night. Kunan. A kiss me in the more. Basahin mo natin eh. Ang damor nga. Gasla kayo la cappuccino Kiss. nga talo ko na. Kaputsino. Cappuccino, apay cappuccino. Kape. Gatas, asukar ko na na. Pinapintas na. Anya makunam. Kumanawag dito yan. Madam Bibian. Hmm. Ipabukod mi kini DJ Klang dato yun. Apo na yan. Isulan. Ano ba kasi ang kwan ng cappuccino? May kape. Hindi ka kumita ka dyan camera. May kape. May gatas. Paglalaing nga mga guyudik ta dilam. Okay. Coming from Sir Emmanuel Bacani. DJ Klang yung kiss me man. Thanks, DJ Klang. Yan. Coming from Ate Annabel Agbayan. Request ko tayo namain to'y ayat. Kasat no, Ajay? Makamu ka jay. Makamu, dyan, pinpindot tayo dyan. Alawan. Sige. Kuya Ray, kablawak man ni manang ko na, si Kagamin, Kuya Ray. Sika tilat ta. Kablawak man ni manang ko nga Rochelle, watching from Singapore. Aha. Coming from Mrs. Me. Yes, kumusta man ang Rochelle? Ayan, kamusta Ate Rochelle, ta Singapore? Singapore. Sabay ko mata sumali kan tumit nga kwan ne. Kasi may isang sponsor men. When? Di ba kasala naman siya? Ando. Sabali kini ading na sabali may kinimanang na. Ay, Rochelle nga dyan. Right. Coming from Tita Dina Dumisil, dinalenak ni DJ Klang ah. Basit lang Tita Ala, Dina. kitam. Kitam naman yung Coming ni from Mami Ate Dina. Vivian Simon, naglaing ni DJ Klang mi. Yehe. Yung dinalim ni Mami Dina. Mate? Dinali na. Ayan. Hello po sa ating 1,000 viewers Oh, dyan. kitam na. Thank you Yaw po. awan na. Yung awan mo. Mati, Hindi ha? palang titiyam kini Mami. Oh, masarap daw yung cappuccino, sabi nila. Oh. Awan yung bagadat ta. Bakit mo pa yung ibaga ni? Oh. La. Oh. Ibig sabihin, uray cappuccino ka, masarap ka kunana. Wow. Ni bakit mo nagapanan? Wow. Mamawi Thank you, tayo. bakit? Apo. Amuna nga talaga pampamayam king kuana. Yes. Ay, Sige lang, partakan nyo lang. nagwapo man ta nakagreen ko na nila kay ko. Si Bimol. Ay, suna ata. Wait. Bati imit Thank you, sir. Naimbag nga mali mo, naimbag nga bigat mo, naimbag nga rabi ka na imbag nga panagbabae ta. Ay, naimbag nga panag-duty ta. Ate Benny, oh, panagbabae ko na. Naimbag nga panag-duty ta. O, yan. Panag-duty. Lagot ka dita. Pare, hamon to'y saksakay ni Manong Ray na makitam tadaldalan. When, Maday. Mas bali pa kulong mo to.
Kasta kayo gaya ma. Okay, ating karudente request. 3 na ang nag-request. Ayan. Kiss me, kiss me. Sagsagot may bailang kanya yung amin nga sa nga pada. Ayan, bago mo ituloy-tuloy, tagibasa, dagit greetings, mensahe, kaya dagit request. Ayan po. alawan. Kiss me, para bailang kanya yung amin nga sa nga pada. Pindot, tiro. Agoray ka. Nabayag, may, nabayag. may kawa. Oh, oh. All right. When I feel so sad and lonely, Ay, ha? Nagita. when my life seems pale and blue, how I wish you're here beside me. Rayaw To say ni my Lucano. true. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come, my darling, and embrace me. This is what you're gonna do. Now kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me real tight. Kiss me, hold me, darling, with all your might. All right. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me real tight. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. Come on. When I feel so sad and lonely, when my life seems pale and blue, how I wish you're here beside me, here to stay my whole life through. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come, my darling, and embrace me. This is what you're gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me real tight. Kiss me, hug me, darling, with all your might. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me real tight. Kiss me, hug me, darling, with all your might. Kiss me, hug me, darling, with all your might. Kiss me, hug me, darling, with all your might. Kahit ang ano, ati boses, tao rin lang ka na may katituret, tagdindingan ko na. Wala ni Ma'am Bibian. Nagkate. Kaya nasawon, pinagkita na kita kurikor. Manile, naway ka dito yan. Ang kadwak. Anak ko na nanya ko na da. Pagkat ka na dur. Ata na yung umato ka ba ila? Tila na panamon. Umay ka man to Mark. Ayab nakadwak. Pagikatidura kanya wala. Anya ta kurikor. Kas dami kurmit na boses ko. Ngiwak kumit na naramig na mit. Ay kat kwada ta kasla adjustable nga klaw. When Nguyab. gusto. No tayo salto na kita lalala. Paspasampay ko na. Okay, sige. Kapatid request. Ayun na. Coming from Madam Tonya. Yes. Ayan. Hello, Tonya. Our page creator. Opo. And editor. Pa-request man, bukel-bukel. Anya mo. Sigurado. Hindi. Pa-request man, bukel-bukel DJ lang. Di pa'y natugtog. Ha. Ala. Kayang-kaya ni Manong Raya dyan.
Kaga ni Marvinata. Nga tugtugan. Iso kanayon na lang ang mga gigaman ajay. Kasday. Ala, sinda tagtawag. Sino? Bakit I love you? DJ Klang, masarap yung cappuccino na. Hindi lahat ng cappuccino te masarap. Depende sa cappuccino. Ikalintigan pa lang? Diyan. Talaga isarsarak mo lang ta? Naimas ka no cappuccino ko lang, di bakit na? Wen. Hamit nga, amin nga cappuccino nga naimas. Ay, Manipod kasday. kini Ma'am Joyce kakayan niya ko na na. Hamoyaw awan. Yan, nice to meet you, Miss Klang. Pwede Oy. na siguro... walang age. Pwede na sigurong kumanta kayo ng ages. Wala akong boses. Meron po ma'am, kayang-kaya ni Wen. Kang yan. Naglaing. Naglaing. Nanganta tayo sa kilong alaya. Haan lang alaya. Ana. Iminom pa iti sa ngasalok nga kalamansi. Apa ho na ka doon? Nagada. Ay, coming from... Di ba kit nagalasim lingit na dahil Ay sigurado. Coming from Benny Candido, talaga kasta dayta, ugali na daytan. Hala ka! Hala! Ata kamin babae ti bagbaga. Ate Benny. Ay, kasi so naman ang Benny. Managbabae. Kuna nagarod ne, ugali na talaga daytan. Alpay. Ang mga sang kasublin tamaring-ringan to tataw apaan nakton. Ay. Wilbert Asantos. Hi Aha. Marvin, watching here in Canada. Hello Sir Hello, sir. Wilbert. Diyan po sa Canada. Kilalang mo siya? Hindi kaya nga hello sir ko Ay. Sino ba siya? Ang si Sir, na? Wilbert Santos. Wilbert Santos. Dahil tanto tayo may isang mga sponsor pa iti programa tayo nga Ray Aw ni Lucano. Ay, Winsel. Well, di ba, Sir? Advance thank you, Sir Wilbert. Wilbert? Advance thank you. Di ba kapatid ni Sir Wilbert si Ma'am Vilma Santos? Han, Antina. Antin na ba dyan? Kuna nila kay Kone. Small, dark, and handsome. Kuna na kilimano. Apo. Kita man. Kaya talaga. Wapo talaga. Ay, won! Kadwa mi J. Kwalata. TSPI. Idi. Nagtagpapautang. Nga makasingir-singir. Kit agabono dami, nagmumuryo dano kwa. Thank you kamit manong Ray. Thank you sir. Small ko na nalagaro din, dark ko na napay, pero bimawi jelas. Handsome ko na. Wow. Diba? Ayaw mo pa? Thanks DJ Klang sa pagkanta ti Kiss Me Amazing Voice. Coming from Sir Emmanuel Becali. Kita mo Thank man. you sir. Hindi ko pa po hawak yung golden mic ngayon ha. Kasla Sara Heronimo. Boses na Sarah. Sarah Himonero. Apay ba? Kasla Sara Reyes. Sarah Tinuang. Okay, coming from Tita Dina Dumingsil. DJ man kanta nga Sika by Sir Marvin, request ni Ma'am Remy Mauricio. Awon ma'am, kayang-kaya ni Marvinata ma'am. Wen, Ajay Sika. Kanta na anta na bayagin. Si kayo man ti datoy nga kwal ang kanayon tapos sakti ka sa paan dakay kaladawan tapos sa Sika ti kunanan eh. Sika, Sir Marvin. Sika. Tita Dina ni agrek-reklamo na eh. Alawanan. Ay tanga boses ti DJ Klang nagmayat nga dinggen may kat amin nga durek la pa. Ate law na ramitin na kakurikor. Down. Request ko man one last time. Kakankantain ni Sir Ray ko na ni Sir David. Klang ko na na. Ate palusot ka man ng klang ha. Awan tinagan ngayon baga na. Love this song ko ng Tinda Dina. Wow, ang galing mo DJ Klang. I like your voice. Kantahin pa tayo perfect. Thanks. Oo. Kasday atag request bumawi. Bumawi talaga. Thank you po for your compliments and thank you for your request. Maganda na, sexy pa. Maganda na, shaky pa. Sexy ko na. Sexy. Maganda pa boses ni DJ Klang. Nagswerte ni Sir Sibimon kinibakit na. Apo na yan. Ganyan talaga ang ate. Agpay so pare hangat ang Supportive. agpay so taji pare hangat ang ni Clarissa Tiswerte King ka. Teka lang. Ana, bagbagam tita. Tuktokan ka. Tita Remy Mauricio, hello, DJ Klang, nice to see you. Hi, Tita Rem. Apay ka sa Tita Rem. Nalanda ni Clarissa ag kukuha ka. Ibagam tatay, sumiripak to lang balong takuha. Tatay, tatadati ka. Kuya gaya mo. Talaga kasi dyan. Ate nga itong mambasit at mga magkitatan yun. Hello, tayo anak ko, Marisa Mauricio, kentay asawak.
Hill Mauricio na imbag nga malemyo. Coming from Tita Remy Mauricio. From Switzerland. Yes. Hello, Marisa Mauricio. Coming from Ate Vivian. And kay Sir John Ray John Paul Leonador Astrero. Naimbag nga malam yung mga idol. Request ko man. Halik ka no, kantahin ni DJ Clark. Lason mong halik. Ay, Kantain ni kung ano. Kuya Ray. Kung ano lasa, ay kung ano halik. Apay, kasta kayo. Gusto lang. Nagita-request yung kung kantain. Day tati kwa, day tati malala, magangganap ti tao nga paasa ti bigat. Wide. Sa lao may malim. Wide. Okay. Ato yan, jay request yung Perfect. Madesica. Agsao. Tamok, Agsao. tamok, dua tatatay lang nagkakampi. Gawan, agkamkampi kayo, ang tawagitan. Sige, natan, perfect. Paspasarutak lang atin eh. Ay, Kampi kaya. Siyak garot di ka kampi. Wine. Sige, garot. Ato yun, di ko natang perfect kantahin pa lang ni Kuya Ray. Alam ako naman. Handa siya man. Apo una yan. Sige, pas pakuaman te. Ay, I found the love. madikas ta. Sana? I found the love Kasi man. I found the love. for me. Di ka ba, badag Kagayalatan. Badag buya 16 years old. Wine. Okay, Nasa ate, wine. hindi request yo? Nga perfect. By Perfect. Ed Sheeran. Yan. Ngayon, sagot ka tayo manan eh. DJ Clang. Manibog pa lang dito programa tayo po. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Dahil tapon DJ Clang. Inalyasan tapon ti Kurikor. Ayan. Nyamit ako. Thank you, Apo. Nakpailang uminom ni Manong Ray Tikwan. I found a love. Alright. For me. Darling, just start writing and follow my lead. Well, I found a boy, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my eyes. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a man who's stronger than anyone I know. He shares his dreams. I hope that someday he share his own. I found love to carry more than just the secrets, to carry love, to carry children of my own. We are still kids, but we're so in love, fighting against old odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see the future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling. You look
halata ba? Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have prayed in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Tuloy pa lang abot yung programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocan. Rayaw! Ni Ilocano. Ana, napigpig sa Sa ta boses boses mo. na. Kasalamat inapam ni paring akwan. Katatay pa yung mga apa, pukpukawan nak dito. Ayaw! Delo ka na ako. Nagpigsa. Rayaw. Ayan. Ilocano. Okay, agi basa tayo manen dagiti mensahe. Kablaw request. Hello basang Madeline Naranja. Watching from the Sol, Pangasinan. Ayan, hello po sa mga nanunood dyan sa the Sol, Pangasinan. Naibaga pa nag... Naimbag Sad na. nga pa nag-buy-buya. Saad. Dita, saad yun dita. Blasol, ayan. See you next year. Palubos ni Apo. Okay. Hello, tay anak ko, Marisa Mauricio Kentas, tay asawak. Naimbag nga malem yun. Nalpas sa atay. Request ko pa tay Beautiful in White kantain ni Manong Ray. Coming from Apo, Ate Nen. Annabel Agbayani. Iba ka man na? Ano yung bagam? Leo Rose Ballesteros. Galing naman. Ayan. Thank you po, Ma'am Leo Rose. Kitaman. Kitam lang ah. Laingan. Naglaing Kasla talaga. pa nagkangkanta kit apo. Kasi na talaga laika. tikwa. Nagpayak. Anyamot doon. Ano no yung singo na? Makasay Ano? sonata. Maski mangisi. Basta mami. Najay. Iba nag. Ano ka na sa una dyan? Uray, nabasit ka. Weno, nangisit ka. Basta. Basta nasamit ka. Mami. Apay nagado di balik. Nagbasit di balik. Basti basta mangisi. Kaginan. Okay. Ito naman. Basta mangisi. Uray baddi. Ay! Madinsa, nawatak sa dia. Okay, kami from Polycarpio. Welcome ka Ray Aw. Nagpogi ni Kuya Ray Ita. Apo! Agpaiso ata. Kaya baga na, awan sa mo. Ata na nagpogi ni Madina kayat. Nagpogi ni Kuya Ray Ita. Sapay at dapay ti joke ko na na. Ay. Apay kas dead. Ala. Ay, madinsa mo. Apay nga ay. Nagpogi ko na sanay kanti po joke. Madinsa mo. Ito talaga. Talaga madi talaga. Madi ka talaga ako. Nag-request na man Kuya Ray. Candy Matay. cake lang. Matay. Daiman, ikaw ba yung anyamit. Sa pagpataks ko na ta. Kayang-kaya ni Kuya Ray dyan. Ikaw. Sige man. Kayang-kaya mo dyan. Sige man. Ikaw. Ikaw. Mati. Ang bigay. Idol, kablaawan man amin nga agay ayam ti Mobile Legend. Jay, Ala. Barangay Santa Lucia, Quirino, Isabela. Thank you, Angel. Da kaya po nga GMML. Lala. Paspasan nyo. Wen, Tana may boss talodyo. Anatirang kiyon ta isali dakman ta. Apo na yan. Legend nakpay lang met. Ah. Okay. Coming from Teresa Roquel. Wow, I love it, DJ Klang. Thanks for my request. Seymour Konana. Makapaikat banugmay sa OFW viewing from Hong Kong. Ayan. Maraming salamat po sa compliment. Pakablaw man po. Dagijay agsim simintaw. Oh, Hey. ni Kapitan Enteng. Isudakot Dani Gagutan. Kin ni Randy Gatmain. Kin Manny Buak. Kunana. Nagapupay lang apaw kini Manny Buak. Ayan. Pa-request print lang. Anya? To love you all, Rayana, basta maganda. Thank you, kunana. Namit Ako ta na request mo, friend. Awan banangat nga to ditan. No! Awan! Uray pa yan na pindot-pindot mo dita. Thank you. Ayan. From Tita Dina Dumingsil. Happy watching! Switzerland chapter. Yes. Sabi niya. Di ba? Ayan. Dami na nating kandyan sa Switzerland. Oo. Chapter. Ay members dyan sa ating Switzerland chapter. Miron.
Miron. Miron. Ganyan lang dapat tayo magsao. Oo. Ma'am, pwede pa yung kula sisay. Apo! Oh, P-Day. PD. Mabalin. Apay kasta na kita request yo. Awan man lang ba para kini Kuya Ray? Gusto lang, teta. Tess Biliano. Mani buwak. Pakablaw man pa, kini bakit ka? Sino nga bakit mo? Ala kayo. Abay, Adam Mom. Ala ko. Madama manicure kuna na. Oh. Apaw, agpamanicure man da. Ako man. Aje mang kulay violet. Apo. Nga mapa Adam Mom. Ha? Adam Mom. Ada. Nga agban Ni Kuya Ray. Ay. Annabel Agbayani atay pay gayam kanta ni Ading Marvin. Ano na dyan? Ha? Ano na dyan? Aji kano kwa? Kasta Biyak ko. agsing-sing pet kanto. Apay kas jingay. Apay na nalagip yung man di Biyernes Santo pa nagpapasyon. Nalpasen ti Birni Santo. Ayan, coming from Hi, Ma'am Vilma Santo. Alam! Sabi ko, nanonood sa atin sang artista. Hello, DJ. Ilocano. Hello, Jake lang, long time no look. La, awang ka no look ko. Atoy ate, awang look na. Looks your offline ka na. Hello, DJ Klang. Long time no see coming from Ma'am Vilma Santos. Ayan, hello po Ma'am Vilma. And syempre, ayan, tawag dyan? Pa-regards na lang po kay... Anong pangalan na kasi nun? Nalipata ko. Nalipata mo. Matikam mo. Hello mga kasaranay. Happy watching coming from Tita Remy Mauricio. Yan, dagiti apo Saranay Worldwide. Ibaga. Bilag Tilima. And hello po sa inyo. Hello po sa inyong lahat. Hello po Okay. sa inyong amamin. Amin. Hello po sa inyong all. Magandang bigat nyo dyan. O, magandang bigat. Aldaw na. Ay, aldaw na. Aldaw na. Aldaw Aldaw na na ba? Ay, aldaw na ba dyan, ma'am? Saka sa inyo, Tita Remy? Aldaw na. Aldaw na. Aldaw na doon. Ay, kila Tita Remy, bigat pala. Ay, bigat pa lang. Opo. Request happy watching dito sa Tokyo, Japan. Ay, andyan ka na pala, Ate Annabelle. Opo. Sa Japan. Japan. Ano nang ginagawa mo dyan? Inuobra mo dyan? Oh. Si Maiji Hennessy. Hello, Maiji. Kamusta ka na dyan sa Canada? Ay, Canada ba? US? Hanga USA, Canada? Request man, DJ Klang Time man, best friend forever. Thank you. Among kuya. Jai? Best friend forever. Duet ajay kayo ni Manong Ray. Apo. Joet kay kanong Amuta niya. kiniklam. Dua kayo. Among ba jay? O, di talo tayo. Bahala kayo. Nasingpet na sudi apagayam ko na na Jai. Nasimpet na anus apagayam. Ay. Ado din ang tundo do 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 do. Coming from Dugong. Hello. Pa-request man apo ti Buwan. Thank you kantahin ni Manong Ray. Oy! Tumal na ka. Di Kaalahan ka. dati manong Rea. Kasla JK mo data ano? Bueno, kwa, JK. Ibig sabihin ti JK joke. Madiajay nam namain to'y ayat. Paborito nga kanta na. Apo na yan. Apo? Asino yatin ang namnama. Ito ay coming Alawan. from kay Bin Villanueva. Bilang iba. Naimbag nga oras mo Hermano. Hermano Ray. Kastamit king ka Idol Marben. Kin DJ Klang. Pa-shout out man ni SK Sherman Tiluna Quirino Isabela. Makoy Lasam. Request ko man tay nagguwapo kan Manong. Numamati ka. Nagwapo kami nga manong. Hangasi ka. Josa Ignacio, hello Anding Marvin. Ayan, garod kakabsat. Bago tayo man ituloy-tuloy, dagiti kablaaw request. Yes. Ayan, kumantawan ni na po ni Manong Ray. Yes. CJ Klang nga nagwapo kan manong. Yan. At dapat request dagami. Anya pa eh. Ni Madam Tonyang pagbigyan mo. Ano Jai? Tatay na pa request ata. Di pa ganun nakangkanta ato Bukels, eh. bukels. Ay, bukels. Ka pagbigyan tayo mo itin. Naanus ka na. Tulong. Nasingpet, natulong. Nasipet nga creator. Okay. te. Okay. Editor. At to yan, napaka-barangay at yan kalyan. Dito itong orda puli, lipatan. Agura ka. Sa bali ata. No, bro. Apay kampanya kanya tayo ilaban mo Ay. ni Kwa. Ilaban mo Ilaban so ko ni na Klang para, Klang. para Vice Kapitan. Madi. Ano nga raw? Vice Chief Tanaw. Ang kayo mga tagari dita. Dati SK dita ni Kagawad. Oo. Vice Kapitan ko nakmahit. Vice Kapitan ko namin, mate. Kasi ka, Vice Kapitan. Sige na. Sika na. Magbagay mo. Marikayat. Agchile ko ka. Laglagi po. Agsao ka. Agsao ka.
Okay, ato yung request. Bukel. Local. Aha, nga kan awan ti relix na ata. Alala, Di. Parala namon. Wen, paralaanan tayo latang. Ato yung request mo, Madam Tons. Puraw, jay bukal, tambo-tambo. Muna labaga jay bukel, bugbugay, oh, 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 oh. Among magaya. Nunang nasit jay bukel, takit kalding. Nuna siling jay bukel, okay, okay. Alam. Madin samay. Nuna tangken jay bukel, at nagpatangken. Todas. Delikado. Nuna silap jay bukel, ket ulum dayta. Apay ta nakita man taulo ko. Nuna silip jay bukel, ako mo jay lyrics na gamin. Ding, ibaga mo na. Madikan mo. Nuna kuti jay bukel, bukel, bukel. Namin ano ka, duwag bagat ni bukul-bukul eh. Oray dyan tagamindot na bukaw. Napukaw ako. Sabsawali magbagam. Tila kami na double balik sen. Awan relix. Puraw jay bukel, tambo-tambo. O memorize ko. Nuna labag jay bukel, bugbugay, oh. Nunang isip jay bukel, takit kalding. Nuna siling jay bukel, leku, leku. Muna tangken jay bukel, ay nyug dayta. Nuna silap jay bukel, kamatis dayta. Nuna kulog jay bukel, ibong dayta. Nuna kuti jay bukel, sikog dayta. Nunang isit jay bukel, takit kalding. Nuna siling jay bukel, okay, okay. Okay. Ayan, dahil tapo tayo kanta nga bukul-bukul. Nga kinantanig lang nga naulawan. Oh, pati ajay man makinilya tayo na ulaw. Naisama ti hangover. Na, yeah. Okay, thank you po sa nag-request, Madam Tons. Okay. Kasi atin mo ito maminsan. Wen. Ada ti lyrics tayo na maminsanay. Wen. Ag-request naman, Sir Marwen. Anyan, agasat ko na. Madama akpay laing nga breakfast mga idol, iso nga makabuya baset, ituloy ko man enjoy work ko damdama. Ne. Coming from Tita Remy Mauricio. Ay, Ayan. ala Tita Remy, isa sa atin ti mga dita habang nagbubuya ka kada kami. Wen. Hello din kay Sir Leonard Dalawidaw Atendido. Hello po. Hello sis, Annabel Agbayani, I miss you, coming from Josa Ignacio. Thank you so much everyone, DJs coming from Vilma Santos of California, USA. Hello friend Josa Ignacio, coming from Annabel Agbayani. Okay, at maraming salamat po dagiti compliment. Yan, mangtid man na po. Di may
kunadang ako tatay kiddaw na eh. Ay, awan ti magbagada nga kitaw, tatong sumarding ka deta. Kiddaw dang ako mantan DJ ka no. Wine. Jesulisog ka no. Wine. Ala, awan lyrics ko nga nun, maulaw tayo manon. Nangarod nga di iulaw mo. Adya ta nagwapo nga request dan. Ajay nagwapo kan manong ka no. Kita, kaya na. Kayat na. Kaya mo mahal. Una, Uy, tanay nakakayat pagana na mo. nagwapo ako. Hanga si Kamot. Suna nga ta. Sino nga rod? Ko syempre aji ko nagwapo kan manong ko na naghanga si ka. Wine. Ay hanga siya ka jay. Made. Ay kung ano siya ka jay. Si kala ta din tawag nagbati tatatang aldaw. Tatalangal daw. Well, Tulo sumarsar nung aldaw nga eh. No adati ko ako, adati tawag jay. No adani manilinen maden. Nako. Parehas ka itong awagat ti kurikor. Okay. Ato yung request yung kakabsat. Kitain tayo no, dari-rex tayo. Bumaludit ka man. Mano. Awan sa lyrics mo. Ada, sige. Go. Ato yung request. Nagwapo ni Manong Ray. Yan. Po, thank you ko na mata. Thank you. Thank you. May maminsan nak lang nga aging nasingpit kanyam. So nga suliti mo. Ore siya kumait. Maminsana lang mo na singpit kinyam. Okay, kakabsat! Pumaludit ka man manong, ipaludit mo man na isa mamata. Pagparangin man kahit mo nga nakapala, makaapo kay na ipadak abalasa. Kay katakder mo, aniyan na nagtaer. Nagtaer kan manong makapawag barumo. Arapaak nakati, siya sino man ang sabo. May bakot talugadi, naguwapo kan manong. Naguwapo kan manong, pumaludit ka man. Umisip ka man, di mo kay paidan. Naguwapo kan manong, kumigbat ka man. Italiyaw mo man, danaamu arupa. Rayaw. Ni Ilocano. Adyan mo may bagan. Anang arot kumantaak ba't di pumaludit ka man manaw? Wine. O di kumantaak. Han, si Galata, yung rupa may saya si Digmod Jay. Kasi kakarot ti guwapo. Among ka di ka makita. Alo sa isip ka. Di ka makita, mas turin na. Alali hugekti, rurut kuken gura. No ada sexy, nain kata sarsarita. Nakakabada, na yelong ang ngipin mo. Tinartar. Mga talino, ang kebak-keba ang puso. Magribukan pa'y ngunay tinakan ko. Apay kasta kayo. Tuwing ano ang titig-nay ko. Naguwapo kan man, pumalunit ka man. Thank you. Uminse ka man, di mo karipaigan. Naguwapo kan man, pumalunit ka man. Italia mo man, danaamu arupa. Naguwapo kan man, pumalunit ka man. Uminse ka man, di mo karipaigan. Naguwapo kan man, kumigmat ka man. Italia mo man, danaamu arupa. Ayan. Kaya ako tayo kanta nga. Pero sa tadong tikanta kanyang niyo, ang pambar ka man ay. Riribok ka dako ta nakasalang ita niyo. Oh, Ita well, din na, kung kunan na When ta. kakasat- Balasiw taaw, kung kunan ta niyo. Nyawit din kita. Ayan, ika na kayo lang ti Kuya Ray, damdaman ti agibasa pa lang tayo. Nakpala, oh, Miss Bo. Ay. Ang kagangsag.
Okay. Aja po pa nagkuri-kurbit. Okay. Kiti may tapo nga request kay lang. Kan may tadamo ni DJ lang nga para kanta ya. Why, admin. admin. Nasingpat na anos unang admin. Aman, anya na po. Igatakdan na ba tayo sa kilo nga laya? Ta bagla sa labat na. Uy. Yehey, kuna na makapabang kanta DJ lang. I love you. Kuna na nya. Dagijay nga pa Ni nagsarsalita. Madam Remy Mauricio. Oh, dagijay nga pa nagsarsalita alangan na mo nga kuan dagijay. Nga apresyaren. Julius Corpus. Oh. Riribok ka naman, Jelo Kanaw. Okay, tama. Ay, sakto. Damon DJ lang. When? Heyo ni nang, kuna na, esme, sa kuso. Naggana sa buya dito yung Rayaw ni Ilocano. Thank you, ma'am. Kami po. Pang liliwagan, pang ikat tibannog ni nang, kuna na. Kita man. Yahoo, kuna na ni Dina Demingsel, nagbintas nga. Ibalse. Kanta daitan, kuna na. Wow. Yan. Kinukas lang nila stress tab. Oy. Ikat diba no? Hello, kuna na ni Policarpio. Hello, Policarpio. Kuna na, ingat ka palagi dito, Balasiw Taaw. Kuna na. Pagkikantali ko na, Jay Balasiw Taaw. Jack mawatan, dahi ito irik na. Okay. Awam manayin. Okay, nagbit my boss. Kastama na po nga, di ba, Daji ko tatay? Kay. Barbaro nga sponsor tayo. Ada ni mga Delma. Si. Oh, pati ka naman ni Sir Wilbert Santos. Yan. Wilbert, kung ka namutan. Wilbert. Wilbert nga. Anong Wilbert? Wilbert Santos. Yan. Kasinsin ni Ma'am Vilma Santos. Magitag ka naman ti Gismil. From Canada. Fresh from Canada. Kanduada, Sir Emmanuel Bacani. Ayan. Suda kada, Ma'am Maylin Rosario Manilin. Rosario Tumbaga. DJ Klang. Suda kada, DJ Klang Klang. Klang, klang, klang. Klang, 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 klang. Palataw, light and sound. Masara ka na po, Jimmy Munoz West Rojas Isabela. Ayan. Bibian Abalo Simon from Switzerland. With love. Oh, love. Love it. Mr. Marvin and May Anturibio. From California, USA. Yan. Susan Agne. From Hong Kong with love. Yo. Echo. Mr. Stewart Bautista. From Saudi Arabia. Talaga kabisado, ma. Asin no dabay. Tay pukka-pukka ko mo dito. Ching, ganit-nit. From London. Ayun. Ma'am Ching, ka naman. Ganit. Missy Smith. Hoy, Michelle! Smith kami tinagan mo. From Smith. Ngayon. Singapore. From Singapore. Yeah. Singapore with love. Ayan. Yan. Delma de la Cruz. From Switzerland. Wilbert Santos. From Canada. Yan. Among magaya. And also, Shockwave Sounds and Lights. Kamasara ka na po dito na lalawanan. Tumuwi ni Isabela. Nga kukuha kini matmatunan ni Mr. Romy Castillo. Kastamit po ti Raun Electronics and Merchandise. Kukuha kini matmatunan ni Mr. Christopher Raun. Aquino. Eric Lunek. Electronics. Ayan. Kukuha kini matmatunan ni Mr. Christopher Aquino. Yan. Kataga tini Kawayan City, Isabela. Ni Ma'am Remy Mauricio. Oh, ni Ma'am Remy Mauricio from Switzerland. Joe Ramos. From Switzerland. Dina Duminsil. Jakamaw. From Switzerland. Ayan, Switzerland. Also. DJ Klang. From Nagilian. Nagilian. Mati sa balik ko mati bagak. Kanya nga. From Tunggi. Kunako. Tungge. Tungge. Bangkero. Mercedes di ayan. Kaya request ko idol nga sika by Mr. Marvin ko na. Nag-request ni. Dina Duminsil. Apo, tita Dina. Sa din naman tayo mo tatabiyag ko na. Ayan. Kaya't ko kumakin ka ngay pud naman ng Ray. Ngaman niya. Ngam Jack may pud no pud adatanik lang baka paltugan na.
basta nag-request. Ajay pa lang ni kini Dina Duminsale. Mo lang. Si Kamo lang. Alang nga raw din, kanta ko na nagpaparong kapapukaw. Uy. Sikag kanta kang tumot Wala, daman tag-requestan sa kisaw. Sige, daman DJ lang. Uy, naglaing natin. Alang nga raw, duwayan tayo mampanger. Dito may sapay apong request ka na pauluan. Sukisaw! Ay! Yoy! Sika. Sumobra kami tag. Uy. Ana, Kuya Marben, ana branded to yan. Diyak ka mo, adakadalam. Ada. Bumawi ka mo. Ana ka din number kahit mo. Apo na. Ada 47 ita. Awan, tukula dyan. Tukol. Okay, ato yung request ya, pukol. Ay, ano ba? Sika. Ay, sika. Ang pukol lang. Kasi nakakanta. Okay. Oh. No. Ibagamon. Ibagam ta kay Amon. Ibagamon. Tagsarding ka nga. Rayaw! Nagpiksa talaga ting iwat na ata. Ni Ilocano! Stone na. Amoy pupukawin. Rayaw. Rayaw. Okay. Sige Sweet, man. aji sweet man. Aji sweet man. Rayaw. Halimbawa, ikang ka ti background. Agura ka. Aji ko man, faithful love. Han, agura ka. Ika man ti background na takitak man no kasi natin pa nag ti sweet Aji voice. hangag pukpukaw Aji ba nagpukpukaw? Ako nam Okay. ti kasi ti bagam ni Manong Ray. Okay. Madama kayo pala nga dumdum ngag diti programa tayo na pauluhan. Rayaw ni Ilocano. Okay. Kunama kasi Okay. Game. Practice. Sige. Madama kayo palang dumdum nga di programa mi na poluan. Rayaw ni Ilocano. Ulit. Madama kayo palang dumdum nga. Madiag buy-buya. Apay dumdum nga. Buybuya. Si Kama. Buybuya. Si Katag sasao. Ano ba? Sulamin dito. Ulitin. Gura ka. Madama kayo palang buy-buya. Iti programa mi na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Kasta. Aji ang kagpukpukaw. Kastamat tayo. Nakablaawak man at itati abay ko. Nakabangbangon na pailaan ngay baga nga bigbigatin na tumay. Nga regaluan na ka no apo ti duntot ni manok tapag kurikur na. Apa yung babay-babay kan tita Reme? Papanamon. Ano mo makano kami kantaan ni Hangka ko kanay. Agbababay dan ni o. Ala kayo. Tanay yung request dan nga sika. Ayan. By Kuya Ray. Ay, Marvin, tumaray daw siyang tipang kanta dyan. Ala ka tayo. Okay, ate pa lang ang puti. Sunatang sika. Sagsagot pa lang kanya yung apo ni Kuya Marvin. Manipot pa yung programa tayo na paluan. Rayaw. Ni Ilocano. Apa? Lang. Sa dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't kukumaken ka ngay pudno sika ka na arapaap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagi ko sa dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't kukumaken ka ngay pudno sika ka na yun ti arapa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko
adawe ikariken ka asika sikalae di ka masursuro yagku alipate uray pay adda tu ni jay tanim Rayaw ni Ilocano. sa dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't kukumang kenta ngay pudno sika ka na yun ti arapa-apo ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko aglabas manti adu adawe ikariken ka asika sikalae di ka masursuro yagku alipate uray pay adda ako jay tanim uray pay adda ako ijay tanim Rayaw ni Ilocano. Ayan, dito ka tapos ikan na pauluan. Sika. Ayan. Na-request ka natin ni Ma'am Dina. Ayan. So, kakabsat, madama kayo pala agding-dinggay, agbuybuya, iti programa tayo na panguluhan, Rayaw ni Ilocano. Ayan, di oras tayo kakabsat, alas 3:20. Oh, Apo. Ilocanon. Alas 3:20, iti malem. Ket, kablawang karon, dagiti agbuybuya, madama agbuybuya pa lang ita nga oras, iti programa tayo. Ket, syempre, Agore ka ta sige, isa mo, mag-na-update. Rayaw ko naman. Agore ka ta mag-na-update. Magnaka lang ah. Hindi ka lang. Mo nagmayat at nga patak-in tayo. So lagayam napnapan ng jarwan. Manong Ray, nagbanglo ka. Makasisbuak garaw din. Ha, nagtak-in ka apay nga. Dati. Apay na ba sa tapantalon mo? Agkang naka, so orgo nagtakin ako, ta na isbok i-brief ko. Kayo. Okay, mapantayo na po ti greetings. Yahoo! Dayda ka Remy Mauricio. Paborito. Ano? Yahoo! Daydan ka Remy Mauricio. Paborito nga kanta. Apo na yan. Oh, coming Apo. from Tita Dina. Yan. Domingo. Kunak no Tita Dina, kunak no sikat na kin paborito.
Kudwada ka Ruden, ha? Agudwa kayo, Nagayatin. Juan. Nagudwada. Agudwa kayo. Ngam sa pala kumataan ana yung kanupay, may sa kanupay. Apo, kasla pasugsug mo na yun. Coming from Policarpio, Ruth Valdez, Jarkio Mendoza. Sino mga kumarem nga iti agsala tay request mo? Ano? Sino nga kumarem nga iti agsala tay request mo? Ayon. Nali pa. Linlin Laitan Leal Bakablao man mga idol. Ken iti kanakak nga Albert Orbilio na nasa CDO ngayon. Naragsak kasangay mo. Watching from Lebanon. Ayan! Uy, happy birthday! Happy birthday, Albert Orbilio. Nagpapansit ka. Well, at dahil birthday mo, happy birthday. Kuna no kanta man. Madanagan ako. Nagpindutin eh. Baka pasyon te man kuman. Madita ni Kuya Reiki ang paspasyon meet. Wan. Linlin Laitan Leal, makarayaw kayo mga idol. Makalinglingay no si kayon ti Boy-Boya eh. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you, kunam. Ah, thank you. Nya pa makunam. Ruth Valdez, Jarkio Mendoza. Ti kumarek sino pa'y sa laim kuna na. nireply Sa na. lain nyo. DJ Klang, pa-request man ng Loving Arms. Ay, kaya nata, ma'am. No problem. Salamat. Kantahin ni Manong Ray ko na. Awan problem. Kasla ko na kunata man ka. Wow. Na, Jay. Ay, awan di request that tayo na ngumaton. Ano jay? Aji ka no si wait. Ay, kantain ni Manong Corredet ha. Kina Ajay Sukisaw. Kantain naman ni Manong Redatan. Tukal na ka. Muna amin Ajay, di ba? Why? Basta si Estim muna na nga kanta. Atay Sukisok, kantaan ni DJ Klang. Kina Ajay si Siwit Kaya si kantain Siwit, mo. kantaan na pa. Si Kakano Kunada. Awan din bagada. Nalpas di kanta nga sikan. Naimbaga malem tay amin karayaw pa-request man tay 7 sis. Apo. Sir ma'am, numabalin. Sakto talaga Mabalbalin. sulit-sulitin danid DJ Klang. Sika. Sulit-sulitin Tatay danid. da pa'y request Ajay Buwan. Manong Ray. Tatay da Ay, pa'y ururain kanyam. Ajay man apo Buwan. Oh, sige. Ay! Gawa ang problema. Manong Ray. Dato yan, dahil si request yung abuan. Nga kantahin Tatay natin, lang Marvin. apo ni Nagbasto. Manong Ray. Puting ilaw. Ako sa'yo, ikaw ang akin. Meow. Meow. Ganda mo sa paningin. Meow. Okay, atenti Sonata Buwan. Nasagsagot pa lang apo kanya yun Ni Manong DJ Clen. Ray. DJ Clen. Napay nagalala ang tanagan ko manin. Ano, kantain niya di buwan ha? Kantahin ni DJ Klang. Sige lang. Sige, parasin tayo. Yan. Oh, Tap no mapagbigyan natin ang kanilang request. request. Okay, saruno tayo yung request da nga si C. White kantain ni Manong Ray. Si Siwoy. Si C. White. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Tugtugchik kasi yan. Anyata, remes. Maremes. I-remix mo. Ganda mo sa paningin. Tugi. Ako ngayon nag-iisa. Tugi. Sana ay tabihan na. Tugi. Sa ilalim ng puting ilaw. Sa dilaw na ban. Tumal na kayo. At dati tayo programa tayo, nakalike tayo. Dugchak. Ako na director na eh, tatay pa, kuskusilap kanya tayo. Ay, kunak nukas jay, tikunin na. Ako isa yung ikaw ay akin. Tugtugchak. Muna na. Ang kapiyesa kayo ah. Ha? Apa yan? Una, tugtugtug siya. Ako sa'yo, ako sa akin. Tugtugtug siya. Tugtugtug siya. Ay. Ikaw naman, mulmuling-ling. Haya-haya ako dito. Ay. Nandi. Abe, di katawang digit lang. Ha? Una na. Nabalibit kami nun. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Sige man. Tugtugtug siya. Ang ganda mo sa paningin. Tugtugtug siya, itugtug ka. Tugtugtug siya, itugtug ka. Alawan la. Okay. Kanta nyo, jibuan ito na eh. Bumangsit, hindi kilikili, kita uray. Tantay na pa po ang paggat. Yan. Maparparay ako na baba na po. Kinabulataw DJ Klang. Napay siya. Ako sa'yo, ikaw.
Tugtog siya, itugtog ka. Tugtog siya, itugtog ka. Ala, dati nga rin tayo, naputi kantang buwan. Ngayon sagot ka tayo ni DJ Clang. Aha. Dito pa tayong programa tayo na paluan. Rayaw ni Ilocano. Aha. Abay kasi. Hindi nak makakanta ka niya yung adwa. Urayak lang sang sangit at kakatawa. Tama, original na kanya mo. Ito, ikaw ay akin. Tiro. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Tugtog siya, tugtog siya, tugtog. Tatay, ore mo lang pagpagigis gamin. Madinang mo. Oh, datan, agpadpadaan dan. Okay. Ako ay sa'yo. Tumal na ka mo gamin itamo nga pianistaman. Makinista ko na. Ulit. Ulitin down. Nakway mon. Nakway ka na tatay. Urayak. Apo, Diyos ko gusto. Alawon ka kapsata ya, pagkidispensaran nyo apo ta. Haan nga makakantan DJ lang ta nasanatan dingiwa na tidakkel nga. Bislak. Nagmay nga ka na. Ako ay sa'yo, ikaw ay akin. Tugtog siya, itugtog ka. Tutugtog siya, itugtog ka. Ikaw naman dyan, nakamulag lang. Ano ba yan? Okay, seryoso. Okay. Anak makan. Ang dami kaming may trauma. Go! Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Gimasan. Nagbayag siya. Ganda mo sa pangin. Guwapo mo sa paningin ko naman. Tugtog siya. Itugtog ka. Ngayon'y nag-iisa. Lalangam. Sana ay tabihan na. Itugtog siya, itugtog ka. Sa ilalim ng puting ilaw. Ow! Oh! Sa dilaw na brown. Ow! Kurang pa ano tapits na. Pakinggan mo ang aking sigaw. Ow! Sa dilaw na brown. Ayokong mabuhay ng malungkot. Itugtog siya, itugtog siya. Ikaw ang napapasaya. Magkakasama hanggang sa pagtanda. Halina't tayo'y humiga. Tara na, tara na, tara na. Sa ilalim ng puting ilaw. Sa dilaw na brown. Pakinggan mo ang aking sigaw. Alwadam ta organ ta baka no makwerdas. Sa dilaw na brown. Tulay magpadam. Okay, madama kayo lang ako dendeng niya. Gawin ang buy-buya dito ya programa na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Kasta. Alwadam na string na. Nangina string na ata.
programa na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Oh. Napugsat. Alwadam taor. Apo, naggana sa... Ah! Kas, uray mamano ako ah. No, kas jay. Mamano string na tawa. Uray basta kas jay. Lim-lima. Wait. Guna ni Madam Tonyang, happy 1K followers, karayaan! Thank you so much! Thank you. Yan, umabot na tayo ng 1,000 followers. Yes, thank you so ilang, much. Ilang week, 2 weeks pa lang ba? Wala pa. Ay, 1 week ngayon. 1 week yun. Oo. Uy. 1 week pa lang natin, pero tignan natin. 6 days? Oh, wala pa. Ay, awang pa. Wala pa. Sakto pang 2 Sundays pa lang sana natin na... Oo. Oo. Yan. Sa Sunday. Sa Sunday. So, 6 days pa lang, pero meron na tayong 1,000 followers. Ayan, gusto kong i-congrats ang Rayaw. Ayan. Thank you, admin. Maraming salamat, Tonyang. And sa ating lahat po, maraming salamat din. Amoyo. Awan dahil tamat nga balay tayo no hantay nga nagtitinulong. So, Aman. Yes. pagyamanan tayo amin ti bagbagi tayo. Ayan, Yan. nagyamanak, bagbagik. Wan. Wan. Kas tamit kanyang bagbagik. Kanya, kasta ka mo, king ka nga mapagbagik. Sino ato? Si Rain. Aha. Hello. Tawag. Hello. Ano ito? Tawag ka, sungbatam. Si Rain. Nya, tatawag, text. Text. Kunani. Awan na kami digay sa waling comment kasi nagbabak yung cellphone natin eh. Oo. Ba. Tayo request ko apo datay pa'y bigat. Ano Kunani na, Jay? Anabel. Ajay namaig. Tayo ayat. Ay. Wen. Salamat po pakanta request ko mga lode. Kunani dugong-dugong. Lode. You're welcome. Anong dugong? Awan. Maria Lucena sa Roma. Atay man bulod nga ayat pa request. Ay, kamam. Kayang-kaya ni Manong Rayat. No problem. Marlon Tuwaneng, nagmayat man tapin ang kanta ni DJ Klang. Kita man. Ore na lang nga maungap ding iwat nan. Plakado nga talaga, kunana. Plakado nga wanabot na. Nalukol. Naglaing ni Idol Marbain ng dala, kunana. Hihihi, kunana. Manan. Manaon. Congrats, kunana ni Ate Bini. Kandido. Hello, baka sino kong congrats mo siya? Sika, syempre ikaw. Nati Bini. Benny. Ati Bini. Bisaya, manggod. Oy, oh, Josh, gawang kay padugay-dugay, mga kabadaan, uy! Ay. Oh. Ano yun? Hello. Sino, Jay? May tawag ka, may tawag. May Hello. tawag ka sa cellphone mo. Sino tumawag kanya? Hello. Hello. Hello, good evening, good morning, and magandang hapon po sa inyo lahat. Yan. Okay, kakabsat. Ajay request na kano apo nga si Siway. Hello. Kinajay Sukisaw. Ano? Diyan. Apa yung Bram? Ay, bulod nga. Ay, okay po, sige. Ano? Kantahin na po ni... Iyawawan mo manain. Kantahin ni DJ Klang. O, Apo. bulod gayat ka na DJ Klang. Hello. Madimsa ka naman po dito mga tao. Hello, ma'am. Sino ito? Kapla. Tay nakautangan. Ay, ni Gayam Kumari ata. Kumari nga. Ni si Roma. Kumari si Roma. Uy. Agor ka man tayo headset mo tanong mga tayo. Ayan. Headset. Pangalak ti headset. Ay, tagaya matay headset. Mabaling kayo may tapo kumablaw. Ay. True call. Mabalik kayo mo't lang nga po nga kwa. Yan. Nagmablaw to through cellphone na po. Ayan na po. Yan. Mabalin nyo ka tawag. Hello. Agor ka. Awa namin nga taga Bilyartan. Agor ka. Ulit. Hello, madam. Hello, madam. Hello? Hello. Yan. Marben. Ay, Ante Maria. Lagi masti bibingka ni Maria. Aglalo. Nasaya at nga merienda. Ngamjak kayat jenay parabaw na. Awan mantikilya. Yan. Okay. Okay, kumare, kumablaw kan. Ayan natin nga banda kayan yaw. At saka may ti studio, may kumare. Ito yung nano mo. Jai. Tinano mo nga studio, may iti kusina da. Jai. Iti kusina. Silab da ka. San Antonio. San Antonio, Kawayan City, Isabela, province of Isabela. Isabela. Saranto niya. Buwan, madam.
umayak tuman. Alaman. Okay. Alawan. Kumablaw ka garuden, madam. Oh. Kablaawak kami nga taga-bilyar, taga-road. Anya pa'y garaud. Sige, lata naman lata. Anya di request mo, anya di request mo Request mo, Ate kumare. Maria. Taray, Han, request mo. bulod nga ayat. Sino mang kanta? Numanong Ray. Wan. Pang babae dadya kumare. Huwain ko na nalang garuden. Huwain. Sige, bayang kumare takantaan digit lang. Ayan. Nawan, sika. At ang arod na pintos nga kadwayo. Oh, yan. Apo na Oh, di ba, yan. binayaw na kan, orenok pangit ka mo lang. Sige, kumare. Kartne! Thank you, Apo. Tingin ka pinagtawag. Dali ka maya, tapo nga tumawag. Giba ka ti greetings na. Andiyan lang ba ibayagan wine? Mabalin kayo tumawag iti Iti messenger. 0936 666. 069 Oh. 721 5. Number mo, Ajay. Wen. Apay. Ala, tumawag ka nga na po habang nasapa pa. Ito oras. Aha. Wen, pwede kayong Hindi tumawag may po. tapong Nag-accept kumablaw. tayo ng tawag. Aha. Tayo man si Siwit, mga idol. Kantahin mo na, Oh, Manong Ray. yan. Sisiwit ka na po, maestro. Wen, si White. Ay, Hello to Ma'am Rema Vicente. Hello po, happy watching. Ako ka, i-plug mo ulit data number mo takwa. Dati ipahula tayo gayam. Kadagiti sige. viewers tayo. Dagiti apo kahit natin tumawag kayo na po. Tadi itipahula mi nalakalaan. Ayan. Wen. Hulaan nyo lang na si guest mi nga lalaki di Domingo ken Lunes. Ayan. Tumawag kayo, Apo, ti number nga dito eh. Wen, at agkaroon kayo apo ti 100 peso load. Wen. Ayan. Oh. Ngayawat apo ni Manong Ray. Wen, iyawat itigi kwa. Iyawat Sponsor iti tayo. sponsors tayo. Han, si kagarod di kayat ko, apa yan? Apay, nagmati-mati ka sa ukon yun. Okay, atin. Tumawag ganito number 09 0936 36 069 069 7215. 7215. Kaslamit panang pagbingguan medyo naramid mo. Oh, sino binggaw? Oh, habang Apo, hindi Nagtuloy. kay Apo, ti pinagibasa ka ti greetings. Okay. Nagmaya at manang kasi may... Kablawag man na kito'y mangmangan sopas. Sino? Uray nagpudot pa na when watching from Magandingay. Kabiser, Kab Kirino? Kab anong Kab? Sa Kirino? Diyan mo. Wen, bahala ka ta. Gawin ba? Halaga na? Congrats. Kung ni Tita Dina, congrats mga karayaw. Yan. Ayan, congratulations po. Ayan. Coming from Rayma Langoy. Aha. Valdas Villanueva. Tayman si Siwit mga idol. Ayan. Kantain ni Hermano Ray. Apo. Ayo. Ala, iulit ko nga dapat di pahula mi. Aha. Baka diyo kakwa na makwa. Magets. Sino man apo ti makamamu, guess me, di Domingo kin Lunes si Malam. One. Tumawag kayo lang dito yung number nga 09 36 36 069 72 15. Ulit tayong tanagulo. 09 0936 069 069 72 72 15. 15. Agkaroon na po ti 100 load. Ti makahula. Oh. Oh, sige. Okay. Okay. Hintay pa nagtultuli ka kamsat. At 20 may sa kasunata. Si Tama Siwit. yun. Nga ipaikanta tayo ni Ading Klang Klang. Si Siwit. Sakmanan? Uy na. Sulitin mo nga. Oh, di ba? sige. Ano dyan ang kanta? Si Si Siwit. Siwit. Apo. Si. Si Siwit. Apo, Si ba? apo. Talag si. Okay, si Siwit. Si Siwit. Sige. Atin padasik man ngantayin ti si Siwit. Apo nga requested yaw. Requested. Biyaw. Yaw. Agor kang round. Takwa. Ang kaman umisis bo na. Dapat itakin mo man ta. Sulitin tatat. Agkanta aklang kit. Apang kabag man umisbon. Sulitin Sulitin taga ta. dati. Wen. Ito ko ano dati nga tatat. Agdano. Kunak no. Agka kwata. Ay, Kakampita. magayaman naman. Aman naman. Kakampita Kanta ko saan? rin. Un dinugmaa, un kaay ayama. Kaya magaya. Jerugi. Intaru taamaan.
sisiwit ko na lokat no kumanyo tu kayang naimay iso nga amaan nyo sa tuon sisiwit ko sisiwit ko sisiwit ko no lumawa at burburon ko sumura noong tumanyo tasa ko di ng paamo. Alright! Rayaw. Ni Ilocano. Hanak makarayaw. Apat. Adaman nalalay kang kumanta ta si Simit, hindi ko nalantad. Madi ah. Apo. Boy ko binisita, ikaw di supot na. Nangitlog sintuwa, naging pastumit na am-am, maansiya. Lopiyong yung maam-am mo, Joy to the world ko na naman yan. mapakada kayo. Abno maukuman nyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko. No lumawa ang burburon ko. Sumura noong tumanyo tasa ko di ng paamo. Sisiwit ko, sisiwit ko. No lumawa ang burburon ko. Sumura noong tumanyo tasa ko di ng paamo. Tasa ko di ng paamo. Apat kas jay ngay. Walang kapantay ko nada si ka. Jai. Ito niyo, bravo, DJ Klang, walang Opo. kapantay. Napo na Titak yan. ata titak. Ah. Kapay lang Titak mata- di na ata. Walang kapantay ko nada ng di kapay lang matay. At least Hmm. napintasak. Awan sa ti tumawag. Iti-chip po. Ada tumawag. Damdama, Tawagan. at data. O yan. Ayan, apay kas jay naramid mo jay sisiwit ko. At Apay. takaakman. Abay. Inaramid mo nga joy to the world. Tapos. Tapos inaramid mo nga hot legs. Ano yun? Makakangkantahin ak sa ti hot legs. Apo. Okay. Hindi kantahin ni Manong Ray. Patasan. Padasam. Uy. Dayan. Ano oras tayo kakabsat? Di oras tayo? Alas 10:46. Yan. Hindi malim. Ayan, kita kakadwa tayo pa ilang garod. Iti programa pa ilang na paulwain. Rayaw ni Ilocano. Apo, pang DJ may tawoses man. Ayan. Siyempre. Okay. Uy. Nagmayat man. Ayan, teka lang. Tayo man si Siwit ulit, idol. Kantain ni Hermano Ray. Apo. Apa, kinantada lang aro din Hermanaw. Ibabay nagsawit ko naman.
DJ Klang, request ko nga ikaw, DJ Klang. Yan, ikaw ang pag-ibig na binigay. DJ Klang, pa-request man, Jay, you were mine, thanks. Yan, you Apay, were mine. makakuanak sa, makahalata naksa. Talaga, sulitin na ka talaga kasi. Apay, Jay nga. Kasi talaga, digiti ko, pangpangako tinaladaw. Hello, kini Dayan de la Cruz. Kay, coming from Rema Vicente. Thanks, si Annabel Magbayani. Musta ka dita? Ayan mo na. Okay lang bit ate. Kung ni ate Annabel. Right. Naimbaga malem kanya yung Sir Marvin. Watching from Santiago City. Kablawak man nagiti kadwak dito'y trabaho. Amin na grupo ti Rising Petek. Ano Petek? Petek. Rising Petek? Petek. Ano na, linawin nyo man. Dali. Joel Bitantes. Rising Petek. Konana. Rising Petek. Ay, Rising Petek. Si Siwitman mga idol. Nalpasan. Rowel Bye. Salvador watching from Madrid, Spain. Ayan, hello Sir Rowel dyan sa Spain. And see you when you see me. Tumawag kayo lang apo hanga mabalin nga ikwayo 10 ko. Yan, comment yan. Well. Tawag yung lata na dyan, seryo. Itawag niya po yan ti 0936. 069. 7215. Yan, tanong ma-interview da kayo pa makakablaw kayo. Well, nagiti kayat yung request. Nga kantain ni Kuya Ray. Right. Pa-request man naklang, tay kanta ni Ading Marvin nga si Kalaeng. Thanks. God bless you Ano, Jaya? all. Si Kalaeng, biyak ko. Di ba, Jay? Ada mga awawat Stan. kanyak. Kami from Policarpio, ni Sir Rodel ko na. Sa tawag po, Sir Policarpio natin, i-accept yung sagot. Yes. Para makakablaaw na kayo. Yan. Maria Lucena, Sir Oma. Oh. Isagot ko gayam kadagiti adati, binulod ng hayat. Apoy, subliyon! Ko na. Si kagamin, kantaam gamin di request na di kumari ko. Hawang garo lyrics na. Ang kapayam mo ata nga kanta. Oras na asyak tay umadayo. Wow, rayaw nga talaga. Ako na ni Tita Dina Dumingsil. Thank you mga idol. You're welcome si Reyma Langay, Valdez Villanueva Langoy. Lang. Sinilpuamon. Makaparayaw nga talaga ta programa yo. Kunana. Bravo DJ Klang, walang kapantay. Coming from Tita Dina Dumingsil. Ano damanin natin Bibianin, sumirip. Welcome back. Oh, tumawag. Okay, Tawag, our karga. scholar coming sa Saudi Arabia. Yes, okay. Sasagutin natin yung tawag ninyo. When? Agora lang tayo itudok tayo. Ay, connect tayo. Abay nga itudok yo. Hello, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Naka-on-the-air na po tayo. Hello? Tanti misker, bakit ta? Saga din. Okay. Hello, ma'am. Hello? Hello. Hello, Yan. kuya. Yes, Yes. ma'am. Sino po sila? Ni Sir nga Rodel Tigadwayo, iti Lunes. Tapos, Rodel nga. Kumpleto dapat. When? Ah? Kumpleto dapat. Ano yung atipilyado na? Sir Rodel Reyes. Manutawon na. Pahingay ka si Jai. Okay. aha. Okay. Dahil dyan na nga ba kayo, ti? 100 pesos. Ano na ganun? Kasano da ka nga lodan tatag kita ang mandata number mo da ka mo tagayam Saudi. Saudi ba ato kasla UAE. Saudi ka road. Saudi ko na na. Oo, Saudi. Opo, ma'am. Ni Policarpio. Sikan samot, imanglod ka niya, mi ma'am. Nay. Una, kasano da kang galodan nga, kaya da kamit Saudi. Adi number ni adik ko. Okay, sige. Awan ka blaawam, madam. Ha? Awan ka blaawam. Ikablawak di gaya family Policarpio. De Yes. Barangay Faustino. Kawayan. Sino pa, madam? Awanin. Diyan lang. Yung kanyayo amin itan. Sige, madam. Alam ma'am, Okay. in kuha na kami nga kuman, in share na kami kuman. Like and share na kami ti Facebookan. When nalpasen Taypay. Apo, na Okay, yan. Ti YouTube thank ngay, you. ma'am. Taga-nagbuibuya nga taga Faustino. Tay YouTube mi ngay, ma'am.
May subscribe mo. Nakasubscribe na ko. Apo, ma'am, thank you so much. Ayan. Itad mo Thank tawag you. ginamberan, madam, tayo i-load minto niya. Ma'am Policarpio. Sige, sir. Thank you. Isan bunto yung number ni ading mo. When. Sige. Oh, sige, ma'am. Thank you so Okay. much. Thank you for calling, Ma'am Policarpio. Ayan, nananalo ng 100 peso Peso loan. Tumataginting. Hanggang Na mga 100. gagoy-guyot, anita, maputukol na tayo ipag-headsetan ta. Okay, di oras tayo mga kapsat. Alas 3:53. Bingo. 4 na eh. 3. O, 3. Duling. Ayan. At ati oras tayo mga kapsat. Kaya tagakaduha tayo yung gana ala oras ti. Alas 4. 4. Ayan. At dapat ka dito show yung tunurabi eh. Awanin. Pahingay. Kaya hanggang sa lutsuden. Okay, sige. Ika na kayo. Okay, garo. dati na po, mauting nga sunat. Ay, mauting nga. Oh, di nga, hampay. Dapat ba? Dapat duha nga sunat. Ay, kantay tayo yung request yun nga, suki sauk. Agore ka, han. Adi bulod nga, at palang nanting akwa. Ako memorize. Shakon. Oh, sige. Iso na nga roden. Oh, sige. Kantayik madaday, kanta ni Auntie Maria. Ayan. Bulod niya, ayat. Para kada-kada Male version. Bimulod. Ti ayat. Isubli yung walang DJ lang. So, Cleo ka na. Iso na nagkunan ni Kumari si Roma. Oh. Ano? Iso na nang ibaga nga isubli dagiti pinulit na Asa, ayaw. si Ruma. Si Ruma. Apay kasta ka. Kami pakialam mo. Okay, dagiti pigmulot ako itayat, nagisubli kayon. Okay. Agisubli kayon. Okay. Rayaw. Ni Ilocano. Ayan. Omi. Guilty Suna. Oras na siya kay madayo ket liklika ayat abulod ko rebeng nalaeng nga inapiruken tay mabukudak kanyak na ikedeng upay na sa ngemday tuy di umbeng amok adakes inta araramide jak may turet pay nga inapuyaen panagluana gapu kaniyak laeng jak maibtur nga sa empila kamig to gapula kenayat binudod ko aklunek nagbalinak anaro ko nagpaadipen ti saan ko abukbukod palubusan kan ngay sutay sulianam pusok en rignam isut addaan karbengan awan titengel ko amang ikot ken ka nudila tuy ayat ngay nakin parik na jak maibtur no sa empila kamig to gapula kenayat binulod ko aklunek nagbalinang anaro ko nagpaadipen isaan ko abukbukod apay at bimulbulod ka na ayan At damit ken ka. Uray ka man na pag-beat lang nga bulod tidakis na tagikuan mo sa amin ten No, apay palalwan nan sa mo gaminay. Ray Ni ilo ka.
Nupay na sa nyamday tuy tirumbe. Ammo adakes inta aramide. Jak may turet pay nga inna kuyaen. Panagluana gapugan iyang laen. Jak maibtur no sangit ilang adik mo. Gapula kinayat binulod ko. Aklune nagbalinang anar ko. Nagpadipen di saan ko abok buko. Jak maibtur no sangit ilang amik to. Gapula kinayat binulod ko. Aklune nagbalinang anar ko. Nagpadipen isaan ko abok buko. Ayan, dahil ang lang mo request ni Auntie nga Maria nga bulod nga ayan. Ayan. Okay. Dapat tabi bulod. Hindi pa namin sa natang request na. When, Nakangataw. when? Por la rimwarsan de te tagyan te Almoranas, karabugob ko. Almoranas. Almoranas ka. Madam, mabalin, Next. mabalin na mag-request, sabi niya. Ti happy birthday para sa nag-birthday tata ni Miss Chalemay Esteban Estocado. Apo. Ang Maya Flores, salamat. Okay. Happy birthday. Sa'yo ang pulutan. Lulutan. Sa'yo ang inuman. Man. Happy birthday. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Napay kasjay nga. Apay. Napay. Sa bali. Sa bali ko happy birthday. Madina kahit kumanta tuloy ato yun eh. Ay. Mate, bagayon ito mga tagtaguubak na ason. Naglamuyot talaga ti boses ni Sir Marbain. Thank you. Makapainlove. Bihe. Manan. Oh. Galing-galing umayak tumantasak mang kanta ko na ni Maria Lucina Seruma. Ayo, no may kadidoyan ante ta si kanti mang kanta. Aday baga kapukaw. May gapuda ati kadwa tayo tata. Kasin-senior ko. Ay. Katungtungin tayo mamay. Sige. Siyak apo ni Lula Basang. Ahaha. Yak mait ni Lolo yung akwa. Hinilo daw. Ay. Ludok. Si Kamamot at siya. Sak ba dilulo yung agustilaw? Ay, Nagpapintas niya magnagan. Umay, may manibag aking kada si problema, mi. Hanajay apo ka, oh. Nyamitin ta apo ko pa lang. Bakitan lang arudid, apo ko pa lang. Ayan, pa-request man idol tay, Raise Your Love. Anme. Wow. Nagmayat abuya idol, agas bandog agpasada from San Antonio, Toda. Yeah. Coming from J. Domingo. Apo. Hello po Kuya Kablawak man ni inang ko nga Glory Cacho. Aha. Dita Santo Domingo, Quirino, Isabela. Tina pa ng birthday ita nga aldaw. Salamat po. Ang Happy daming may birthday. birthday ngayong araw. Yan. Sana naman po makapatayab kayo ng uray yelo lang na digo. Oh. Okay. Ay, gusto mo ng yelong digaw? Oo. Yung digaw ng manok. Opo. Pa-shoutout po kuyang dito sa Pasig, Rosario, Maynila. Oy. Nanonood po kami nila. OS Arnold Cedo. At Kuya Arnel, God bless you po. God bless you Ayan. din po. Pa-request man friend klang ti disco ko na na. Disco ka na. Ano nga disco? Disco. Awan oras tayong kakabsat, ha? Nakautang tayo pa yung maisan. Okay. May sa oras. Se. Ala, di Ala. final song tayo kit at final song ni Manong Ray. Ang final, sika, Kasi kaakit si request na kanya mga gold digger itay. Hamuna kanta. Adda. Adda. Hanggang nga Nakalista. Adi na yung exchange sa part pa, mo pa kinanta. Paday, gold digger. Ton Domingo. Game, apo. Basta inukag na tayo papilito na, napanay.
Maudi apo nga sa miwe, gore ka. Ibaga mo na nga maudi nga sa miwe nga. Ay, kaday. Ay. May masak sa Apa yan, madim lang maibagan. May ibaga. Gadamit ngiwat mo. Why? Ay kinaka, pasakali man kay bagkuman at intro ng atin tugat. Aw, sige garodain. Tira. Hala, Ah, akala ko totoo dati mga yan. matatanda. Sige, ikagamin. Alaw na pa kakapsat. Ito yan, maudi nga sonata. Nga ipain ating Marvin Canyayaw. Why? Nakanta ka pa. Haang kaunay agong ungit apukaw. Wen. Wen. Pilula. Dunyaw, haang kakul ugong ungay. Pilula. Ikanta maun, kana orasay. Hala, Gusteng. Tirain mo na. Alawan. Alawain ka lang nga alawain. Sige. Dahil tingnan natin na po sa sunat ang napuluan. Gold Digger! Ni Manong Ray. Ay, Passport di sa atin lipas ko. Agraman plane ticket mo. Sorry. Tapno ni nakagtrabaho jay Amerika. $20 ko. Nagabrood ako, darling ko. Tapnon may ko ticket daw mo. Milyon-milyon, akantidad din nakin regalo. At tuyak nga nagbalik bayan, tapnon umay kan sarong karan. Asawain ka kumanyam, siyak metentay tinalikodam. Mas daawak man tao galim, tagamit din sa balim. Nagdin patawid ko, isukayan tayo nagidulin. Passport visa atin lipas ko, agraman plane ticket ko. Tapno ni nakagtrabaho jay Amerika, $20 ko. Nagabrood ako, darling ko. Kitaw mo, milyon-milyon, akantidad din nakin regalo. At tuyak nga nagbalik bayan, tapnon umay kan sarong karan. Asawain ka kumanyam, siyak metentay tinalikodam. Mas daawak man tao galim, tadamit din sa balim. Nagitin patawid ko, isukayan tay nagidulin. Aray. Ay, sayang day di balay lote kut si sing-sing aritos kwentas kenrilo. Day di ba kaya sapatos bikini bra cutex kenay bro. Uwen biag ko. Day di makeup lipstick pagkulot pagpukis pagikuko. Sayang. Sayang day di short pantalong t-shirt duster sutana bestida ken medyas ngentet ko. Day di paglutuan pagrikato ken katulong a 20. When biag ko. Sayang day di television Betamax refrigerator. Washing machine electric pan air condition ken radyo. Day di bay kaldero banga kaserola paryok ken akla. Ato pa ikot Sara. Tinitor aprilata imo ko boneng pagasa timba ken palanggana biag ko. Nakakaskasan timpa imo biag ko. Di mo man lapin ang panunot. Di mo man lapin ang panunot ay sakripisyo. Inikan kamet, iti husto. Talaga kang kompleto. Buwan biag ko. Tagdapay katre. Ikamen. Pinggan pagtugawan lami saan libro, papel, ballpen, pinsel, pen, telpen. Ngantik ko. Maumakon! Mauma ako na mga bagabad yan at tumapay ng ted ko. Ngam repeng na lang dapat no mga talaga nga sikak at manikulbo. Anak nga kitagin. Talaga sika kit gold digger ka. Di mo man lang malagip. Nga pati dahi di sabon. Shampoo. Pagkabot ti kili-kili, pag-ingat, pagsipil yung winutot brass, tak na lang may kata, tartar, tagipan mo. Talaga sika kat gold digger ka.
Di ka pa nagkulipagpag. Sika agurat. Di ka... Gaway lang kumagurat. Gaway kita pa ila kanya. Di ka pa ilagbalin nga paltat. Di ka pa Insukat ilagbalin nga makidit pulbrag. na. Kinurad makamalas. Di ka pa ilagbalin nga bulbrag. Sika. Mga pakaman eh, sige. Okay. Ala, bago tayo tapong agbasa kayo ba lang kadagiti request lang. Agit ay greetings ko na. Greetings. Agit ay greetings. Okay. Kunan ni... Pa-shoutout po kuyang dito. Ah, tapos na pala. Watching, tapos na pala. Sir Ray, pa-accept na kun sir. Coming from Policarpio. Send ko dyan number. Kunana. Alawan. Kagamin manong Ray. I-accept mo ang talodan tanto di number. Bon. Joyce Kakayan. Ala, kastaman pa ng kanta manong Ray. Apaw na yan. Coming from Ate Annabel Agbayan. Awang may request ka. Kunana. Ala kaya. Aya. Ay, bumawin to iso na to no Rabi ate. May sana. Oy, Ang galing ni Kuya Ray kumanta. Kunana. thank you, thank you. Apay kasta Thank kami you. pa ng kantam kay nagayan ako, nagbasa. Thank you. Punasin niyo talwa ni Hermano Ray, kunan ni Ray ma. Ay apo kasla malakrak ta studio pati cellphone. Ikiraid mo pa ha 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 kunana. Makaungit ni Sir Ray saan kunana. Ha 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 kunana. Palakpak. Palakpak. Wen. Tammark. Eh, di oras tayo kakabsat. Alas 4, nasurok. Nga 9. Alas 4:09, sakto 49. Minutes. Ala ka, bago tayo pumakaday, basa pa ako nag sponsors tayo. Nag-i- sponsors Nga nagagagat? tayo? Na ano Sir Kano, Sir Marben. Bago ka kano pumakada. Intro man kano Tito 14, intro lang. Intro lang. Tananene no nanene no. Hasta, dyan kan. Jay, well, Ala. intro lang tim magana. Intro lang di ko na. Thank Wen. you, mapo. Oo. Okay. Ulit pa. Nagatidog nga intro. Oh, Ten ten ten. Di ka no pa ending na. Ending ba yun? Wow, wow. Isa. Oo, di ay. Di ka no pa adlib na. Apo. Sumobra kami ten. Sobrante oras. Okay, sakbay na arda po nga. Awanin na po, ti oras tayo. Kaya pumakada na po ti numutibiyang. Okay, bago ti amin ibasa tayo pa lang dagiti nahayat nga tumultulong kay pagyamanan. Dagiti sponsors tayo. Emmanuel Bacani. Akin Ayan. kukuha po ti BGS Sound System. Ay, Sounds and Lights. Nga masarakan na po di San Mateo. Tumawini. Isabela. Manilin Reynes. Ay, Manilin Tumbaga. DJ Clang. Palatao Lights and Nga Sound. masarakan na po di San Muñoz West Ross, Isabela. Vivian Abalos Simon From Switzerland. Marvin and Mayan Toribio. From California, USA. Susan Agne. From Hong Kong with love. Stewart Bautista. From Saudi Arabia. Memorize. Ching Ganitnit. From London. Mrs. Smith. From Singapore. Delma de la Cruz. From Switzerland. Wilbert Santos. From Canada. And to Tita Rami Mauricio. From Switzerland. Tita Jo Ramos. From Switzerland. Tita Dina Dumingsil. From Switzerland. And apo, dagita po tinayat nga tulong dahito nga programa. Agyaman kami amin kanya. Iyo, Gan kasama na po iti Shockwave Sounds and Lights. Nga masarakan na po iti lilawanan. Tumawin ni Isabela. Huwag kinimit matunan ni Mr. Romy Castillo. Aha. Good. Pumaganda kaming kakabsan. Siya ka po ni Marvin Agne. Siya ka po ni Ray Lagmay. Siya ka po ni DJ Clang. Agyaman kami kanya. Yung amin nga sa kabata. Di pa nang kadwa mo kanya. Kaya nagyaman kami apo tinaimbag nga orasyon. Ket. Ana, awan may Magsasarat tayo bagamon. tumanapin ito ng Domingo. Hindi kasi simit lang ang oras. Alas 9 ang gana. Alas 12. Kat And the part 2. alas 12 hanggat alas 4 tirabi. Malam. Again, in the part 3. Alas 8 ngayon gan. Gan, Alas alas 11 tirabi. Okay, salamat. Hindi kami tumakainuman. Salamat po sa inyong lahat. Kita kikita tayo maninto no. Domingo. Goodbye everyone. God bless us all and ingat po tayo. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Gayang kay nananam. Tay Bilda. Apay nalkan. Bye everyone. Wow. Apay tayo bagam nga bildat.